ایواره خوش بنرین چرپل مدیا و پیف تیوی ام د برنامه کی نو و بمجار نو و بهروها بمیوانین هیجای نو اف هفته دیسا بوارانه ام هیوید کن که ام بپرسو و هروها شیروین و د دولمند ببن و هیوید کن که ام مجارانا جی بدلی وبا و دواره کی ده هم هشیار و هم جی تیر بکک بله آنها جی میوانمه بله میوانمه برز دکتر محمود عباس چند جارکی دویشا شیدن بهرا ببو میوانمه و جارک دن دیسا لفره بخیراتی سرسره چعبا و هر وهای شیار میرانی شروع سیاسی که بخواد بیجه از کوچرم که کوچرم جا آلیه فکری واجی هر وساطیه که دولمندش برکو زعب تگرن زعب خبردن و زعب جی ببهیسن جبوي دي بمرابة وهم هيفيد كن جي شيروفي هم وهم جيهون وك تماشفانين برنامج ما ام كيف خوش ببن وهروها مالي من وشيروفي كاري الدائمي عبد الباقي حسيني جي الفرع او جي هون تب هورا بخير سر شعبها هاتنا دي عبد الباقي شده امي فيديو كيما هي لسر مجارة امي قداريا فيديو يمكن وباشي ما مستعد باقي دي ميفاني مبوا بدن ناسكرن وباشي ام ده بعض مجارة خوابن برای نوروز خان كاتل بله ما قداريا فيديو فكر وما مستشار ديار جاوكي كتيا ما مستعد باقي جاركي دن دكتور محمود ببينري ما بدا ناسين يجي هناك السر باقاتاريا بدا وباشا حتى ميواني ميدني جيتين كرمك بله باورم نهدر باز بو ايوار باش تماشاوان نهجا بناوی خو پیف تیوی و چارپل مدیا از خیراتنی بو تبع بکن و بحرس دو میوان می عزیز دکتور محمود عباس و مامۆستا هێشیار میرانی از هێنێکی کورتە ژیان دکتور محمود عباس بۆ بێژم خەڵکی مەی ڕۆژاوای کوردستانەیە باژارێ ئەم بێژن نێزیکی باژارێ قامشلۆ نزیکە نەسرانە گوندێ نەسرانە خوندنا خو یا بلند زانینگاه شامی بشه جغرافیا خوندیه و بکالوریوس ته ورگرتیه پاشره چویه اوکراینا لباجار خارکوف ماستر دواره زانستن جغرافی ورگرتیه و پشرجی سال 1988 چویه موسکو لور دکتورا دواره جغرافیا آبوری ده ورگرتیه زانینگاه موسکو او یک جه دامزر کسی گو دامزراندن انجمن نشتمانی کردستانی سوریا و سال 2006 هاتبول دارخستن لنافچه واشنطن اوی و درست کربو هر وکی دیجی جیگر سروک یکیتیا گشتی آنویسکار رو جمعوان کرد لسوریایه و یک جه اندامن سازیا کردی امریکی اكو لباجار هيوستن لولاية تكساس هي او سازي او جي يك جي دكوميتا بريفبر ادوي سازي دي دكتور محمود عباس نافدار بالنفساندنا اخوا قال قوتاري بصدي قوتاري ويهنن بقلق زمانه كردي عربي انجليزي
و برێژی بروسید نویساند. ساڵە 1990 ji sala 1991 dil Amerîka bi cî dibe heta ana. Wekî dijî doktor bi gelek zimana dizane, zimanê Kurdî, Erebî, İngilîzî û Rûsî. Her wekî dijî hayê wî ji zimanên dî jî hene. Zimanê Ebrî, Almanî û her wekî dijî ez bawerim hebû ne doktor Tirkî jî. Ev bi kurtayî darberî kurta jiyana Doktor Mahmud Abbas va hevalê me hişyar vegeriya tib xêr hatî hişyar. Ez ê hinekî kurta jiyana te deng girtî ji ber deng cem ketê. Erê ez ê bigirim. Bira deng li cem xwe bigir ana. Ne migirt temam. Mamoste hişyar Mîranê xelkê me ew jî Rojavayê Kurdistanê ye ji gundê Tepkê Qereçoxê an jî ji Dêrka Hemko li herêma Dêrka Hemko jî dayîk bûye. Sala 1966 li gund û Dêrikê xwendina xwe ya sereke û heta Pelpelûka Bakalorya li wir qedandiye. Paş çûye Înstîtûya Petrolê li bajarê Remêlanê dixwend lê belê ji ber sedemên siyasî hikûmetê ew dûrî xwendinê kir. Digotin ew xeter li ser emniyeta dewleta Sûrî. Piştre hate girtin di sala 1986 de ji aliyê rejîma Sûrî ji ber hizrên wî siyasî û her wekî dî jî nakokiyek hebû navbera partîzanan û Partiya PKK de duê demê de gelek xerûcir çêbû ji ber vî hawî hatibû girtin dwarê ji bo hizrên xwe yî siyasî. Her wekî dî jî nivîskarê Şanoyê zimanê Kurdî nivîsîne. Şanoyê yekem navê Ax Bira, Şanoya duwem navê Leylan e, şanogerînin. Her wekî ya siyasî jî bêje Domîz. Domîz kampek ya penaberayê li Kurdistana Başûr. Duwarê konevaniyê de an siyasetê de destpêka xwe de bû endamê Partiya Çepên Sûrî, Çepê Kurdê Sûrî 1981 bû endamê Komîta Navçeyî û paş re ew partî navê bû Azadî, Partiya Azadî. Lê di sala 2014 de gelek partî bûn dibin siya Partiya Demokratî Kurdistanê Sûriya bûn yek partî. Îro heta îro ew endamê wê partiyê ye wek ketiye Komîta Şêwirdaran di wê partiya mezin de. Her wekî dî jî li îro li Kurdistana Başûr dimînin kampa Domîzê ve bûma got sala 2012 mirovekî nas e, mirovekî civak e, çi dwarê di herêmê de, di herêma Duhokê de û her wekî dî jî di nav xelkê xwe yî Rojavayê li hundirê Başûrî Kurdistan. Mamoste hişyar em tiştek kêm gotibe tu karî bînî ziman. Her wekî dî jî Doktor Hêja Mehmûd eger min tiştek derbarî jî kurtejiyana te kêm kiribe tu hûn karin bînî ziman. An jî Mêrza wê berdewam program. Gelek spas Mamoste Elbaqî, ez bawer dikim her du mêvanê me jî ji ew kête memnûnin ji bo tiştekî din nabêjin. Em yekser derbazê mijarê xwe bibin. Îro 4-5 mijarê me hene û bi dîtina me mijarê giringin di rojevê de, Rojavayê Kurdistanê de. Ez dixwazim car din mêvanê me bizanbin ku ev bername taybet ji bo Bakurî ku bi rewşa Rojavayê Kurdistanê ji dengê bêdenga bibîsin ev bername ji bo wî ye. Ji bo wî jî bînerê me ez bawer dikim dê piranî herçend bînerê me Rojavayî jî gelek têde hene carna jê Bakurî têde kirin. Dîsa jî mebesta me di vî bernameyê de Kurdên Bakurî ji rewşa Rojavayê Kurdistanê agahdar bin her ji bo wî ye. Belê rojeva xala me ewilê
گفن نوین ترکیه لدیجی روجاوای کردستانیه ترکیه ام دزان عوضمکی دریجه 2014-15 وردا هر لسر روجاوای کردستانی گفات خوا و حتی جیت ایریشت که لیت خداتینه و دبتینه و داگیرد که هر وها لتایبت وان دمه های داویه که چو بعراقی را هفدیتنه کی کرد لگلک خلال هفات پشتی هات باشوری کردستانی برین باشوری کردستانی را رونشتن و پاشه لگل امریکا و لگل درندن دیساجی بوان اوکا گفین گران لروجاوای کردستانی تخوا ایجا ترساوی جی چیه دوی شروع ما وانه ما برس هر دو میوانه ما بکن وان دمه های داویه وزیر وانن پاراستن ترکیه هر وها عینی اک گلیا لی ایران کرد که دگو لگل پکیکی دانستاندن وان نزانم چیه جبوید به های وان جه هبه که ام نلگل وان دانستاندنانه جبو باشوری کردستانی جعلی تشتاد بجه تایده جبو آلی یکیتی و هر وها دوید دمیده که پشتیا امریکا بش یکینه که لروجاوای کردستانی دبن هفکاریال به هفکاریا امریکا رانه و ترکیه بسروی واجی گفال وان تخوا و هر وها وانا تهدید که هر وها بیجن به درونا ایریشه وان که و اوت که از خوازم دکتر بپرسم گلو دوان دمه های داویه دا دکتر محمود دوان دمه های داویه دا چما ترکیه گفه خواه دجوارتر و بناونتوی تینه زمان اگه شیروه و ام تخوازم ببیسین کرم سپاس میکاک میرزا سلاو و ریز جمیوانه را گله کیف خوشم وید مجاره ها سلاوی مج همه بینری هجاره باور دکم آخفتنا تا گله گیجی خوده طبعا سروی آسته دمی با آخفن ده پیش روژا ترکی به چید خوازی بکی و به پاشا روژا ترکی یعنی ترکی چی کومارا گل سروی به تیبت پرشگریه که ملت کرد یکش پرگیه هری گرینگا گل پیشاوینا دمیزینی وکا دوبستی که سر پیش روژا ترکی بینه يعني ما في ملت كرد دكبي آستيدا إنه أو ما في ملت كرد وقت بيجي آستكي دمكا دمازرنا تركي بيكتي يعني سرتي عباكرن لبيدري أردوغان بالتيبت كحكومة أردوغان جبرقان بأردوغان أبي صالي بينا وبهتر جيكي لسر كومارا تركيا بهتری و ناش که برولش که آخفتن سرویته کرن لی از باور دکم اردوغان به ولا نه اردوغان به صبح یکی دی جوری و نفس اوی استراتژی ها بمشي دربار ملت کرد یعنی و برین هاج که هاتا مشاندن و هاج بمشي و پیش رجب مشي ترکیه به تیبت دمیزینی یعنی چی وقتی گو تکیلی نزیده به حرم کردستان ربی کرن به ملت کرد ربی کرن چه هندروی باشوری کردستان به روجاوای کردستان به باکوری کردستان به کودری آیکاری به ملت کرد ربی کرن او حسیت که انو دجمناتیا ملت ترکیه پیش روجا ترکی سرتی آبا کرن اجبر ولوش که هر تمش که دو پلانه ویدا د ریچنا ریچا استراتژی هيا ويا تكتيكي هيا يا استراتيجي وقت تكليه خب دولت گرنگرد که دا تجاره يعني ما في مناطق كرد نبي يك جوا بزغريك سروكا جو بسربي سكنادن وكا جو ام زانه بچقا تكلي چقا كاركر جبوني جو امريكا يعني بيرانينك او سياسي بروجاوای كردستان نكي تكلي خب باشوري كردستان را فرحتر نكي يعني نكي استا جو حتى به اللي مثلا وكا وقت فتره استفتاء ده ريفرندوم ده چلو تركيا كاركي قلكي جرينكر جبوني جوب امريكا وبريطانيا وانا تحبده دا فيش يعني بيشغرتيا وينيكرن طبعا افيا باشوري بروجاوای كردستاني بالتيبت يعني كاركي قلكي جرينكري اردوغان چت زمانه اوباما ده وحتى وقت جو ترامب جهات وحتى انهاج حكومتها ديمقراطي نودا يعني اردوغان كاركي قلكي جرينكر جبوني جاسطا اريكاريا لشكري
دەرباز نەبێ نەکەوێ ئاستا لە ئاریکاریە ئابۆری و ئاریکاریە سیاسی دە بە تایبەت یعنی وەکە گۆ ئەم زانێت تێبیراما بێ چلۆ ئەردۆغان وەختی زەما ترۆمپدا تقریبا مابوو هەفتێک دا گوتی داواکەش مەزلوم عەبدێڕەبیشێنی هەرێ دی واشنطنی دوێ فترێدا ئەردۆغان تقریبا 2 ساعتا ترۆمپ ڕشتەغلیە و ئەو بریار هاتە گواردن ji bedila ینی داوای ژێربشکێنێ بالعکس ڕێدا حکوومەتا ترکی گۆ بکەوێ سەرێکانی و گرێسپیدا ئەم بەگەر وارێ ئەڤ یێ وارێ استراتیژی گۆ کارتکە وارێ تەکتیکی بتایبەت چ پێشکەتنەکە گۆ هەندروی هەرەما باشووری کوردستانی یاد باکووری کوردستانی ڕۆژاوادا چێ ببێ بتایبەت ئەو حەسێب ناکێ ینی بژبوونی مڵەتی هەرەمێ تمامیە ئەو حەسێب کە ئینو پێشە ڕۆژە کوردستانی تێ ئاواکردن پێشە ڕۆژی دەوەختێک و کوردستانێک پێش بکەبێ دەماکە وەکە گۆمەگۆدا خویاکردن ئەنو ترکی دی تێک دچێت ترکی چێت بێ پارچە یا ترکی حکوومەتا ترکی مەسەلەن کورد دبنە سەردەستی حکوومەتا ترکی هەیە بکەبن ناوێوانات بەرلەمانی ترکی دێت حکوومەتا ترکی دەخورد ببێ و کورد بێ ئاعترافت بێ کرند ئەنایاسا ترکی دەیانی حتا گۆ ئەونا مەترسی کە مەزنج بێژی هەیە ینی لەژبەر و لە ترکی تدمێزێنێ هەرتمژکێ پلانێوێ تەکتیکی گەلەکن یا ئەمەوەی تێکلیە دەولەتێن هەرەمێ بە بکەش بۆنی گۆ ئاریکاری کوردستانی ڕەکن ینی چاوی خۆ بگرن وەختە ئێریش هەرەمێ تێکردن یاوێ پلانە دەینێش بوونی پێش نەکەبن هەرەمە مڵاتی کورد پێش نەکەوێ نەگەوێ ئاستا گۆ ناوی خۆ بکەی نابنە دەولەتیدا یادی ینی دائیمەنجکەوێن بخوازێ گۆ ناکۆکیە بخێ ناو هێزا کورددا گۆ هێزا کورد خۆشگەی نە لەبنەوەی دانەگەنەوەی ئاستەکە و هێزەکە قەوین دروی هەرەمێدا منطقە ڕۆژەڵاتی ناویندا ئاوا بکەن پێشە ڕۆژێدا دەنگێوا بکەوێ ناو دەولەتیدا ینی ئەv پلانێ تەکتیکی جەم حکوومەتا ترکی هەرتمە بتایبەت ئەیرانجی نەفساوێ پلانێت کەی لە ئەیران بهتر خەباسەتەکە دیت بن ینی وەکە گوتی بەشارتیت کەی گەلک جارە ئەردۆغان بشکلێکی درەکتت کەی نەبەشارتی ینی سەر میدیا داخلێت لێدا ینی حتا جارە ئەدمایزێنم تێکلیەوێنا بروسیا ڕژگەی دووەختێک و ساڵا 2014 و پێرە دەیت بەری وێنا رووسیا هەنگی تێکلیەوێنا ڕۆژاوای کوردستانی ڕخورد بۆ حتا ئاستەکەی گەرەکە قنسلیاوانان مۆسکۆ بەکردبانە ترکی یەکش ئارمانجێوێنا تێکلیەوێنا بروسیارە یەک طبعا ئەرمانجێ استراتیژی مەزن هەبوون ئەم ناکەمنەوەی ماتەڵێدا مە استراتیژیەوێنا سەر ئاستا نایتەوە بوو سەر ئاستا چلو پێشات ئەمریکا بەرژەوەندی ئەمریکا درۆژلاتی ناوین دەبسەکەنێ ئەف نام ناکەمنەوەی ئەستێ بەس یەکش وا ئارمانجێوێنا ئەنو تێکلیە رووسی بە هەرەما کوردستانێرە بهێلێ لاواز ببێ ینی پێش نەکەوێ طبعا قام تبيرا ما بيجي مثلا داعش امريكا كتا دوزا روسيا دا جبروا له جت تكلي ام تركي واردوغان وامريكا لاواز بون از خودی ور نبینم یک خالی گو ایرو بریا دمکی اردوغان سفر یعنی چونا وینا لواشنطنی هاتا برین یک خالی وینا پشتگرێکا مڵەتی کورد و پشتگرێکا ڕۆژاوا تمامی بوو هەبوون و نەبوونە ئەمریکا درۆژاوای کوردستانیدا یعنی ئەv یەک ژوا خالێک و گەرەکە سەر هاتپانە گفتوگۆکردن طبعا پشتگرێکا حەماسێک یا سەرەکە بوو بتەکید ئەو سەرۆکی حەماسی گۆچوو ئەنقەرە ئەو نا یەک ژیە سەرەکە بوو بەس پشتگرێکا مڵەتی کورد تێدا بوو ئیزن عملیان لەوێ دەرێ مگەلێکی درێ چۆرقسووری مەگرن عملیان ترکی تەکتیکاوێ و استراتیجیاوێنا پشتگرێکا مڵەتی کورد یەک ژوا پشتگرێکی هەری گرنگە و هەرتمژگێ وێ ڕێنی نوک پەیدەکەن دەما وەختێ گۆ پلاناوێت وێکێلیکێدەن بسەر نەکەوێ بتایبەت پلانا ددووە هەیە و سیا هەیە و چارە هەیە هەرتم حکوومەتا ترکیدا پلانی گەلک هەنە ji بۆنی پێشە ڕۆژە مڵەتی کورد دەبسەکەنی gelek spas doktor ez biçim ba mêvanê xwedinê hişyar mîranî برز شیامیرانی تل هرم دیجی لباشوری کردستانی آنها و هلبت در دوره سیاسی جی گلکی فرانه و آگاهیت فرانه گلو ترکیه دوید دمیده کچو عراق لگر عراق پیمانا چکر که عراق پککی جوی در بخه و که گروبه که تروریست اعلام بکه و جوی جی در بخه وان در قدغب کجیره گلو اردوغان یعنی دولت ترکیه دترسه که گروبن PKK یعنی سرکرده PKK جوی درباز روژاوای کردستانی ببن جبوی وان دمه های داویه او که خواه
گفین خال سر روجاوای کردستان زیاده کرد یا جی ل باور چته آخافتن بله اشخاص سلاو ریز سلاو مجبران یعنی بهتر الاسپاس سلاو خوش بله بینری ایجا از اخواه هر دمت بجم و دانیا گفین ترکیه اینو یعنی تشتگ ای ترکیه اینو نینین یعنی ترکیه ایرو بیا 10 ساله و 20 ساله و 6 ساله و 500 ساله از بجم حمیه که یعنی بلکه واسه جامعه اشکره چی گوته و کسایتی اردوغان پی هم عمل و هم سیاست و هم وقیش تشتگ جاری هاتیر بیا وقت سرکرده که دروشلات حمیه دار نابودنگه یعنی از بجم بیا بهتر او کاغت ایرو حریم حمیه داجی همجی بارا اردوغان تیدا یعنی طبعا از وقت زاری خود بجم باراو یعنی پحراوه بیجا رخ منو خواه انو تشتگ نه نینن یعنی تشتا ایرو جاوه اردوغان لی بریا 3 سال و 5 سال و 10 سال و متالیا در رفراندوم دادی تدعفرین داد سریکانی داد و باریام داوی هر بردوام بته یعنی هر او تشتی چی بی هگر ام و کرد و دستو دار داون طبعا مخابن یعنی وی بهتر چی بته وی مستر چی بته لابد در فتح جی رابطه یعنی ایرو هگر امد بنسها امریکا دانه اگر بنسها مثلا هنگ سازی آن نتوی دانه باریام دا صبح کاغت اردوغان هنه وک سیستم وک نظام وک جمهوریت ترکیه وک قوت تیز اتکار پیوا بازارا بگه اردوغان تشتا من زانی صدام حسین جی خرابتره یعنی صدام حسین قاسا دای ایران تنازلش ایران را کره حتی کردا بشکینش ارد کردستان بهتر بود یعنی از وسا باورم اردوغان وسا جاي وحد وحكومات حتى وكسايتي انه خساره هري مزندانش بر هند كردا بيشين وخلنا وصان يجي يعني كرد جارتي ترين كرد بيجين مافي خوي كرد بيجين حقي خوي بيجا او هاتنا وجي تي وصاب بهتر دياري بلي انه تي او سفير قطر بيرار نشتن سفير اماراتي حتى رئيس وزراء رار نشتن باوریا مدا وقت ترتیباتش حریم حمیه راهنه یعنی بلگی تشتی 6 ساله ایرو همه بیا وقت فرمه کی او فرمه گوری من یعنی و همه بلگی چاره جیره بیندانین دوی مثلا غزای دا یعنی غزا تی وقت یا گلومی هم بجی گلومی القمه یعنی همه جی هاتنه کتنه دوی جهیدا یعنی از وصا باورم انو افجی وی تکیلی وی بیا مخابن انه مثلا هو حوثيه وحزب الله وحماس وجهاد وحمياجي تبينه وتوج ناوي كردجي بقت هذا حق الشعب بندست تاريخي ديروكي يعني عمري 1500 سال 10,000 سال 15,000 سال ورجل عفريني 8,000 سال دي كده يعني توسع جيبينه انه تبقى انه النافا كسي هذا از بجم انه موضوع ایرو نه موضوع اردوغانه یعنی اردوغان وقت خوی و وقت خواه بگی لی تو چی تکاره چه بگه تو خواه یعنی تو اردوغان گوه خواه در دجمنه خواه از نوصف اردوغان بدمه گوه خواه در دجمنه خواه اردوغان دوستانیا ابدی رختونینن حوالتیا ابدی رختونینن ده دجمنه ایرو دوسته یعنی ایرو مصلحت و تهی رحتكي ويخبا بر بيس بشار اسد وخوجي يعني تي شوا وصوا كولتي كرد بساله البجارتني دا انه بس يتنا بشار اسد بيجي شاحني بيجا ازو خو وصل بيجن كون نهرخ اردوغان تونين وام هر ما نوكر نخوه ام هر ما نوكر نخوه يعني اردوغان 2012 و اب شورش سوری راویه ناوی چیه تو پروبلم تونین اب 4 جاره 5 جاره اردوغان تی گهورتن يعني تقول حما خطا صورة ومزانة شو مزانة حلب وفلان وبيضان او وتاليرا خستنا ديتنا بشار اسدي يعني كاري با حمياجي خبوا الفين بيا ام كرد هر دو سي جي خوي جداوا يعني امش 2012 حتى رجا ايرو ام وكسري درزي هاتنا گهورتن ما كاريه گوه خب بده هما قرشي هناسي وگله خو انه كاوي گله چدوي او گله چد خازه يعني ضغطة تركيا هر ضغطة يعني إيرو باشور كردستاني هري بيوندي خوش بأردوغان راهنه بس الباوريا مده وقتی تو إيرو أردوغان حر بكي آزاد بكي تدقو هي ودا بيجي تحولي تو كي داري خلالكي باشور يا رجاوا از بجنوه بهتر كينا خداري سر باشور جبر باشور بيا وقت بنگها دولت كي و آبا کرنا ولاد كي
از وسط تخمینت كم رغم انه يعني كيماني شاشتي مو خداي يعني ام تقارد شبقن يا هري خوش ويا هري مزن ويا هري هريم حمجي بي زلال بو صافي بو جار سربه رحمة كردانه اللي مقابل ام ويناكن وتلي ديري ام وسط فكري وكأنه حتى امي درسا بدن خلقي امي خلقي فيري با تجربه هبينا وهبينا كما اردوغان ايرو دولت که حمت الجهاوت قفن يعني اردوغان نمونه سرزاروغي غزايد گیری و سلاح و مال و پرارد کج اسرائیل دجمن روسيانه و جنمي اوكرانيا تينبريا خود فروش يعني هكذا يعني و بشتام حمياجي الامريكان امريكاش كسرا نباو براي يعني امريكا دوهي مديد يعني جمعه سرکرده حشد شعبی حمد لیستا ترور ارهابی داری 5 دقیقه گفت و هر هجوم بگن کردستانی و هات هجوم کنیم پیش چابه و آقا یعنی پیش چابه نظام ترامپ و هات نوسا قامشلو و سا جار ما بلنگاز ما مست ما کستو نوی یعنی همه خلکو سا ماتمای مال اگود نرید گو ما اوه مسیره به بگو من ام نگارن ترکا و عسکر و قوت ام نگارن و باوريان بدا ترك كير نهرخ تنينن استراتيجية واضحة تكتيكات بروجاننا حتى بساعتانن يعني إيرو تكار قرار جبستين بشتي 2 ساعة دي لين يرى مصلحة وبرجمان دا قال ويتي تنين آن حتى حزبه آن شخصي ويتي تنين ويدفجي بردي إكس كي بدقيته وتبروبليم رخ تنين عطلت المداي اف دستوداري ها ديتر مرا نوافن ایرو امریکا هی صبح تونینه در افغانستان دوهی پیشچاو مهابو یعنی وقت خوناب و خلکی خود پروانه طیاره و گریده حتی روحی خود خلاص که و طبعا جن وزار رشتن جداجی از بیجم رخمه یعنی مخابل یعنی از بیچ که هیجان بودم بله گلکی سپاس برز شیار مارینی از دیم با برز هفکاری من و شیروبانی من دائمی عبدالباقی ما مستعد باقي برز الشيار دبيجا دبرجوانديا دولة دا دوست دائمي ودجمن دائمي تنيات كره رو بقهرة بله و برز دكتور جي بعث سياسة رجلات نوينكر وبعث الشر إسرائيل وإدناكر وقو أو تشتنكو آنها أردوان لأردوان رود ده جبروان بویرن های تازه نه بویرن های نونه کل هم روجلات ناوین هم جل الدنيا تقومه جبويجي اردوغان جبركو امريكاوي قبول نكر بعد قفه وسط خو جبرويكو اردوغان دبينا كل باشوره كردستاني بدل ما نبجي بيشچونه او که جبوي اردوغان كره وسبك وجبوي اردوغان دبيجا جبركو عراق انها ترسكو عراق براستي PKK وك گروه تروریست او بکه و جوی در بخه اولین روجاوای کردستان و لگور خواه سیاست کرد به لگور وان آخافتنا جنابت چه بیش بله سپاس کک مرزا سلاو و رج بو همی تماشابان براستی گلک حوالین هیجا متشوپینن و پرسناتکن بيجو مانا مي برسوا بربچا بستينن قلي جاميرا يعني انك دبيجن درويش عبد العزيز دبيجي برسام بك جيمي فان خو بيجو مانا مي برساتا بكن برسوا من او بيجو ما حردو هبال مي هيجا دكتور محمود وكيل امام مستشارتشن باشكو اني زمان ادي جهين كي الوازي دبكم يعني رو خوياي سردانا اردوغان جبو كردستاني جبو عراقي نتشو سري يعني او ارمان جاغو جبو چوبو نتشو سريج بربي هاوي او قفن تازه تيكرن جالي حكومة تركيا وبسروكي اردوغان هر وكي ديجي مسألة اقونوميا تركيا ايرو قلكي لاوازه او تخوازه حرتم بهانيان درخه وبدي خويا كرنج ملتي تركر انه واي افشركي ديجي تروري عندكم وجه PKK خلاص كم بو جيانا وبارامي درباز يعني او بهانيان حرتم دخلقينه جبوغو مسألة شبك هر وكي ديجي يعني خود ديار بشتي هقربي شر غزة وإسرائيل خلاص به قهدانك لسر مثلا كريسة سوري هي دبقو شارة سركرنك وها دبن ماسيد تيكرن فجبر بي هاوي اردوغان دخوازي جسبيكي في
وەگوت بێژم پارا شێر ژێرە بێ پارا شێر ئیرۆ چیە ئیرۆ ئەفرین خستی بەدەستێ خۆ سەرێکانی خستی بندەست خۆت خواوە بەشەکەیش قامشلۆ بانشکۆبان نێبێت تێخلیسا بندەستێ خۆ وەژی زەختێ دکە یعنی لە ئەمریکا إنه إيرو قالك تشت يعني أجمع بيجن ديمنا سياسي لسرانسري جهاني تبليه بويه بيجومان يعني إيرو تركيا دولتها الدول ناتو دج جالي هذا خوي عسكري تندي خورته أو بكارفا كغزا بكاربينه يجبو هناك تشتن قزنجنا بك لسر حسابي مثلا بشري روسيا وأوكرانيا لسر أو تبليه فيها إيرو أوروبا أو تخوز قزنجا بك فقزنجا وشيء درباسی روجاوای کردستان بده او بهانه یاد کن وقت بیجا شری ترور کما شری پکک دکم لور نا او ارمنجک زیاده تری وی هاویه بگومان یعنی اف هر چارخال یعنی اون صدماکو ایرو اردوغان وی کاری هادکه حوالك الفر برسك باش كربو دكتور محمد جمعان زبين مسلكراني وجحردو حوالا برسم دبيت باش دفيرا وشيد دفيرا وشاقو انا تشيد به چیش کردان تی خواستن چیش ما کردن روج آواتی خواستن اول شرط شکی بالکیش گوت یعنی اگر ام نلسر هبن بگومان ام یعنی وقت بجن جان فدایی حسان بن بو دولتین هاویر دوره یعنی ایرو تر کفال روجاوای کردستان دکه لیبلی اگر هیزه که بتند لروجاوای کردستان هبا تجاری و یک دنگ نتوی با و ترك حسابها جي بكرنا وامريكا بخورتي وجه بدانا جلكتر رجيم سوريا بخورتي جه بدانا حتى روسيا وايران دهندرت سوريا دنا ليبلي بشعب كيديتر لروشا كردابنا ليبلي جبرم كرد شبرزن نيرو ريبريا خسر بتاني كاردك انا كسي انجمن الاجتماعي كردي بتاني كاردك فجبر بها اف دولتين هاوير دوره جي هرمه يعني حريق تخوازي يكي والي خو بكشينه او كردنر كنه من سرهب او بروجيا واي نتوي چروجا واي كردستان انجي سرانسري كردستان نرسري بله كتميزا بله اگر میوان مال سروی مجاری تشتكي دن نبيجن برز دكتور تشتكي كتلزي دب كي هي اري والله جو كرانك ودرفت هبي بله مزنا ام تمامش قد زانن دما تالي ده بچا بارتي عداله تنميه بولي خوغلي كي خسري زيد راه البجارتني داويدا بتايبت اردوغان داخيا كرن گود گو عمل سرت سكن بك صدمه بيچون وقتی گو صدمه پیدا بکن بتايبت ويل سوجاجي بگرن چلو بگري بولي خو بگرن چلو گرانبونا خو بگرن طبعا هم كش قد زاني انه بولا وينا وقتي جو خرابوش بر وكاك بافي ماني داخويا كرن يكش صدبي وينا يعني او ايكونوميا وينا يجو باش كذي تشي بريويدن يعني تشي ورقات تركيبي باش كتي قالكي تشي انفليشن بيجي ده يعني الميزانيه عجز ميزانيه بهابونا ماف هندرويت قالكي تشي بازرغانيا وينا ينا دولتيش قالكي اصلا منظمتك تكشوا وخرابوا طبعا سبب صدمه هنا في شرق دي روسيا واوكرانيا صدمه شرق غزه تكليه بين اسرائيل وقال لك صدمه دي هنا شرق ايران بيونان را اباها تمام تركيا جوجها بلكي قمه هنا بيجاب براشكت اردوغان وكا حكومات وكا بارتيات عداله وتنميه للريش نود غري جبوني ديساني كي خو بغري نسر ساحي بولا دي بغري جرانبونا خدن يك جخالي هاري جرينج گول سر سکنه هيزا كردا چه هيزا كردي سياسي هندري باكور كردستان دبي دزانه گو وقتی گو تکلیه وینا به هيزا كرد ره هندو بخورت ببي بتيبت اردوغان نما محتاجي هر دو بارتي النتوي يخورت يد تركي ده يعني هيزا كرد او ما يعني دنگي ملت كرد هندرو ده و قال لك به لو بسر بكبه هندرو تركي ده جبروا لتركي اردوغان جدا اليابد ميزيني چه تخوازي بديلك ياش بكي رياج بارتيات ديمقراطيه شعوب ديمقراطيه را پیدا بكي چه تكليا بواره بكي ضغط بكي به لو اونا مثلا تكليد نقباوي وعداله تنميه شبه يعني او بخو عمليه درت لي ميزيني اردوغان سر هردو اياد ليزي چه دجمناتي چه هبالتي يعني هر قبول بك يعني هذيك جوا صدمه يا تركي ايرو مثلا اردوغان وقت شو باشوري كردستاني اب ملفها بتيبت اب دوسيها بتيبت سرهاتا سكناندن سرهاتا اخرتن چ تكلي بك كيره بيا چ دجي بك كيبي
يعني قصة من بارتيا من بي كي بارتيا يا دندروي تركي ده يا هدفي بيجن هدفي نا بله يعني أبنائك جوا خالي يا خالد دوا بتيبت يعني تێکلیە ناودەوڵەتی یێ ئەردۆغان خۆشک دزانێ گۆ ئەو ینی ئەو سیاسەتا گۆ دکرد گفتوگۆیا گۆ دکرد گۆ هشت مەسەلەن باڵانس بکەوێنە قەبا رووسیا و ئەمریکادا ئەس باوەڕ دکەم دەبێت ناوا تالیدە نەمادمەشی دەستپێکێ دە 10 ساڵێ ئەودا ڕۆڵەکە گەلێکی خۆشک لەیست و سەروەی ئاستێژگێ بڕاستی تورکیە کرا ئاستەکە دەولەتی هەری گلنگ درۆژلاتی ناویندا و حتا گەلک جارا مەدیت پێشیا ئەمریکا چەکەنی ئیرۆ ئەو ئاستە نەمادمەشی ناکۆکیە گوتنابەرانی تۆ رووسیا دەچوبوونە نەما تورکیاوەیە گرانبوونیە دمەسێنی ژبەرلەوە ئەس باوەڕکەم گۆر استراتیجیا ئەردۆغان vê xweşik pê dizanî xweşik pêm dike bêhtirê wêna giraniya xwe berdê ser hundirûyê rojhilatî navîn yanî divê astê dim dixweş bêjim bes pirsa wî Camêrî Mihemed Cuma انزانن ها بيجم بابي ماني كاك ميرزا ولا كرمك او خبر ساي براسي برسكا قالك جرانا وهرتمج كي ملطي كرد هيزا كرد تفقرا كردي تمام بي برسيش خدكي كام تشبكن جبوني ام خوش بي اصي درخن بتيبت وكو حمك سبيت بيجي يكيتي انا ملطي كرد يكيتي هيزا كرد ابيك جيه هري سركيا يكيتي نقصام انه ببنى ديك يعني والله مرجعي كاباكن وكبرينها باسلوب كلاسيكي ولا من مرجعي كاباكن هرتم از بيت بيجم وقال لك يغوتاري من يساندنا انه لفهاتنا سياسي نلفهاتنا بارتيتيه بارتيتي وقت لفتكن بارتيتي دبنا يك از تجاره مشتفقرا كردي نب خستيغو انه ببنى يك يعني ورن بارتي كي مرجعي كي شكن يا انجمانه كي شكن لفهاتنا سياسيه از وكاك مرزا از بابي ماني بلكي سياسيا يعني ميجوك عملوا وكابي بس برجون دي ما ايرو متخازيكم هرسي فبركار بكن بله هذا كرد في اصلا هاي سياسيه حتى نهاتي ناقجي يعني تشي ريفابريا خسر بي بي دي بي وتشي انجامي نشتماني كردي بي هر دوجي لهي بابرا تيكيليا دكن بابت قفتو جوي بابرا دكن صار اصلا بارتيتي نس اصلا سياسي يي وقت جو سياسي بانا ويلف بكر بانا انه في هرما ها بابرا بمشينن دسوك معارضه وكسلطه وكريجيمي برهل بجارتن شي بي كيف سركوي بس نكفيناكو كي ايرو اوكا بعربي بيجن يعني حركه تحرريه يعني ام ايرو تفكركش بوي ازاديه مكاردكن ام ندوله نكوماره تفكر يعني تفكر رجبوني ازاديه هرتمجكه برجوانديا خوي بارتيتيه خي باجدا برجوانديا نشتم يا ملطي خو برجوانديا بيش روجا خو خي بيجا المخابن طبعا وقت جو زرخنا دكم بتيبت ريفابريا خسر يا سركايا جو مورخنت كيش برجو او يا يعني سلطه دستويده يعني او ريجيم ايرو ريفابريا خسر دستويده او كاري تريا بكي وديا بغري لازنابج انه ريفابريا انجمان اجتماعي كردي شاشتيه بيني شاشتيه بينا قالك يك شاشتيه هشتيه جو حتى طوله بينا دي جواكا كردي دكم ببي ريفابريا خسر عفوا انجمان اجتماعي كردستاني وقت جو شاشتيه بينا بانا قالك ايرو او سرصحه كرديه خرطبانا تدميزينه صال بصال كيمت كبي دمك جو شاشتيه هنا وشاشتيه خنا بقري اب يك صدمه يعني تشكرك بكرن بس اليه ديدا وقتكم هو بكذا آلية تكتيكية ده مثلا ريفابريا خسر بده جارا مجر تمام خورتي كور تمام نيفيسان انه جارا بروجنا دعواد كي او بروجنا كبي بيش روجا ريفابريا خسر دت كبي بيش روجا بارتيتي ده چلو بارتيتي باريزي وك نومينازي بينم او خنادق قد بن عرضي ده آباد كرن بمليون دولار اللي ظرف كر كاريبو هرما كردستاني بيش بخي يعني دالية عمران ده دالية آبا كرني ده دالية رياضة دالية مدرسة دالية يعني بيش خصناها وي جرانبونا ويناد نابش عبيد دولتها دخويا بك إنه والله مثلا بدولتها أب ملط ميزانية خو آبا بك أبيكش صدمة تكتيكية بشوش قبل كنايا سركيا بس چه ملط كرد كاري بك از بهورتن برانيا وينا دواري سياسي ديدميني او سياسيين وقت يقول بكن دكاري بو خجران بكن دكاري بو مثلا اردوغان را تكريا بكن گفتگوی بكن اصلا دريا امريكا بدريا روسيا بي انه ام تعداريه تناكن تعداريه المنكه نزيقونك دنا قبا هرما باشكوري كردستان وروجاواي كردستان ده چي دبو يعني قالك
آستی سیاسی گلک گزانه بونه که سیاسی هدی و پروبلمی ها تمام گلک سست بکربانه و از باور دکم ایرو روجناوای کردستانیش که وی گها وی آستا نزیک بونه گو اعتراف که سیاسی بیاته کربن. بله گلک سپاس دکتر. گلک سپاس برز هشیار مارینی گرچشتگی کتله زیده بکی کرم که اگر نامد بازی خاله کی دم کرم. بابا دام هشیار میرانی هم و مارینی تشکیوانی. مارینی نفساندیه؟ بس بخم میرانی. تمام. خم ناکه هم مارینی شد. زانه از چه بیشم از خواه تدی تاریخی رأی آوهی وقت دیتن. بله. از وصاب كرت بيجم ام وكرد وكردستان حمل سرهف تنازلات ابلا عربي وازان كردي بيجم تنازلات ام هريكي كي بخوش دجمني خراتكن ام نيفي و تنازلاتاج هبرا بكن ايرو ماي كردستان بساق سلامت بين 100,000 كيلومتر مربع ماي هبو تنازلات امش دجمن راتكن هريكي بآلي خواه بیا اردوغان چواچید که اردوغان بیا وی حمیت دیگی طبعا اردوغان نه انو تنیه یعنی تشتا ایرو اردوغانت که ایران سر صد دجی اردوغانه لگاوا هو سال کردات که ایران پیرای جیراب هر ده پنجم مرجید که اردوغان بجه کردت بجن هگر دیت ازم هگر ندیت دزم اردوغان ازه و دزه بیا تو چی امچنه ما تتنين اردوغان هيك اغت دستي ودانت شد بيجي امريكا اها هجر تفي منك تفي دستورا من دي ازي بيج روسيا را بكين هجر تفي نكي ازي في تجي اسرائيل بكين هجر تفي منك ازي في مثلا بحكومتها اللبنانيه الشرعيه بكين مش حسن نصر الله را ما تشتا هيجي ما اوجي ونداكريه يعني ما ايرو قلت نمانه ما مال نماي ما حال نماي ما رمت نماي ما حجي كرنا ولات ايدي نماي باور بگه از وقت نمونه گشتر بج ما از ناخازم خلق صبح سر من بحسب من بجه و چه خوشی از نت خوشی دامه از یه هری درجاتی که مدجیانا انسان دا من اول بجارتیه از کامپا دامه بدری گب قفلگه یعنی یه اسایش کار بجمه وگره هر مالا خواه وساجی قنه کس وقت زیدیان منه که ما دیتر او هستی حجه کرنا ولات جی مرانه مای بلام حنگی خورخور نکن یعنی اش گندکی موی رجید رودا و دا درکت 3200 کس اش گنده مبون حتی 2009 نه کس الاوروپا بون ایرو 1072 انسان اش گنده موی اروپا من اوی چوی اروپا ده دیتر کردستان جیر لازمه نه سینوجی ما هشیار و هفرکیا و سین حزب و عین حزبی ایدی جیر نه لازمه ما ولات او کریه تشتا مای امی چوا بکارنه هنگی بپارزن پاراستنا ما دویم تنازلات ها بگن تنازلاتش هستی ام بکن ام تنازلات هستی ها نکن و قلت للعظم اوه همش شعاراتن اب مزانی ایرو حزب بقت ایرو پارتیت بدو پرچه رجا باشتر داخلانیه وادا ندعو الى لم الشمل الحركة الكردية والوحدة الكردية بابو نراسته اف تشت که سرود گه دیتری آوه و ناخوه یعنی کس دیتر گوه خواه ناده یعنی ایرو وقتی بحثا یکتی گیتی کرن یعنی راستی عالم و صد بخواه ود گوخونه اف چه بیجه اف چیه ما يعني حتى إيرو در فتحه أهل قامشلو حتى نهوجي تشتاتي دا مايوه كرد كاره برخوادانه بگن كاره أو هسته بيراي باور بگه وقتی السري قانية دان اشترا نوك نمونه گبير من نقابات بك أمانا دا يعني ها أبدهوكيه از خجارنا جوانا رازي من بلا وصل دراج هاندل دا جيبه دهوكيه بهزار مالا نان ند خارج بر سري قانية نان ند خارج نان انه الكردان الكردستان دنه ويا چوا انكسه مثلا بحوالي تركانه از وقت قلت بيج ما ممكنه تشارج ما دهج ما صدج ما بفيان ما تشابكا بدايان يعني قي هستي منو اوي يا باكا تشتشته هستي كردايتيه يعني ولات منو يا جندي منو يا باجار منو يا يعني حمد تقدر دوسات كبر بمبانه دو كرب نما آب نما خوار نما شير نما تشتق نما يعني كا يعني چاره ایدی نبی ویانه امریکا تشکیج مر ناکه روسیا تشکیج مر ناکه سین تشکیج مر ناکه یعنی ما خوب خواهی اما هر دیرگه است
بهترش دیری که پسپورم از وقت دیرو که جسر نویسم تی اجی و جوی هرمه مواد بوتا هر دیری که 500,000 کرد وقتی 2011 دا همه هرما دیری که 9 میلیون کرد بود تی هوی تی تونوی هر ایروجی دیری که آقا بکه 3 میلیون کرد هگر دیری که تنی نکار خودی که مالکش دیری که 9 جنان واهبون ایجوتیار مالک تنی 9 فلاح ببيريت شغلين اردواب تكرم بامبو مالك تاني از نابي مالي نابجيش برجيرا نبي او يعني 6,000 شوال ارد بامبول ديري كد هات چاندن 1000 عمال عربا ما خوديت كرن سرپشتا وا بامباوي آشيوي و ركاشي ما همه برداي و هيجي بله قالك سباس ما مستعل باقي تشتكي كنت لازم دبكي اگر هوا كرمك دنگی خود برتی ببوریم حوالك درویش عبدالعزیز دبیجه سردانا اردوغان بو هریما کردستانی او سرکفتنک بو جبو کردستانی دنرین خود دبیجه سرکفتنک بو بگمان امجی دبینی سرکفتنک وقتا سروکا کی دولتک هریمی به آنجی جهانی به سردانا کردستانی بکه لکیف آمتی بگو بیجن دی بلی هوال صدیق شرنخی پرسک کربو گوتبو چما ککنی چیروان برزانی چوی ایرانی کلو صدم چیه یه کارم کرتی برسوایی بدم یعنی صدم او بو يعني نم جرمال اجاب خازي دي صدم کرتی بیک کم یک دقیقه او سردان اردوغان جبو هریما کردستانی و گلک دنگ ودانک با دا او ایران د ترسیع گو پلانک هبد نابرا امریکا و ترکیا و کردستانی بکار بینن او جویها ترسیات خوازه وک پرسا بکش که نچیروان برزانیش برسلو که هریمه نوکا چوچه بویه بلا های مجوا دانستندنا هبه بگومانا ما افتنه يعني ونزل تشكي زي ده يعني واجه قدرك مزن دان شيروان برزاني الايراني ابجي تشتكي باش دي هريمه يعني دولتين هريمه وقت اقوها بدن كردا برنگك جرانگا دي باش بله میرزا اشتغالی که کرتی سر پرسای که درویش اخو اردوغان برین هاچ کردستانی نجنا بریا بهورت 12 سال برین حدیثا چی بود بری یاد دو اعترافا گو بهرما کردستانی کرو بسروک مسعود برزانی کر سالا وقتی گو او تکلی نقباوی پیککی ده و برزانی بویه سرکات ویچ کده هنگی اعتراف بسروک مسعودی برزانی و تیبت باشوری کردستانی اعترافا ترکی په هات یکرنج زوده بس تکلیه گو بکه بسر آستان دولتی ده حتی ها نمو حتی ها ترکی تکلیه ده که جبوری برجواندیا خواه بله گلک سپاس ام درباز ککشیار خواه بکنه که بکرتی بله اره کرتی گلکی تزانه سیدای من ام يعني تشتي بالكيش وهي وق دبو رخمة هنا يعني كاريزما مسعود برزاني وق سروك يعني راستي يعني جرق ام حمجي وق رهناي جشورا وصل بدن بيش شافي خد واسوي هي طندا ابي طاريدا يعني ادوينم انه شونا نيتشي برزاني سروكي كردستاني اقليم كردستان يعني تشتي وصها جدله يعني دهي تبي شاني سري كردا يعني خلق في سياساتيت كه روسي واوكرانيا وحمش هف كشتناجي وهي مرحبا ومفاوضات وهنا قوي وهنا ام هنجي درفتي بدل مساله سياساتي ده سياسات نها ما اوات تبي دجمن وخلاص وسباس بله قالك سباس ام درباز خاله خويا ديار بن ما ساعتك دافي خالي 5 دقيقه من درباز خاله خويا بن بارناك مع بعض دريج بك اللي دي ساجي امل سربافن دبي حكومات سوريا تخوزا بارتيا بعث جحمي سازيين حكومات دور بخه ديارة بشار اساد لباخو او كي الهامك ديتيه كو بارتيا بعث سياسه دولتي وك بيجن او كي باجي جي دور بخه بيجا خلقي وسقامع بك دبيجن ورا بشار اساد بيا مرفكي ديمقراط وادي ديمقراسي بين ولات سوريا وادي هركز بيجا مافي خو وتخوازه او تشتكو بعسكريه باواكي فشره بيجا كهايا مجيتنا وتقمانا مج او كي مجيتنا
سوجه منينه سوجه بعث بيا وي قطعت كنش جهولي راتكن اجا اباش قصد ناف خلقه ده وناف سياسه سوريا ده هلبت لروجاوای کردستان چه قصد جی خو بگره اما جمیوان خو بپرسن اما دچم با دکتر اوا چه لیستی که بشار خلق روجاوای کردستان و هر سوریه تواسه براسي برتي بشار اسد مستعده دفع عائله اسد تمام يجي بردي حتى قصر حكم بميني تجيكي نورماله يعني يك جواب جون يك جواب تكتيكي بفيتكي سالا 2011 هذا عين هيبه شارع 2011 من قوتارك نيفيساند بعربي طبعا هل سيلغي بشار الاسد البعث من الدستور حفاظا على السلطه 2011 اگر کرمانجیایش مرا بيجي ما بشار اسد ويج اناياسا بعث ودرخيج اناياسا وبعث بابيجي جبوني غخوا سر الرجيم بيلي خو بهلي سروك هندرودا يعني اوينا او بلانها جبري دا تيك انيبو لي هي هنجي بعث هي بيجي خرطبو نكاري وي بلاني بيك بيني ايرو بعث نما ايرو بعث برانيا بينا دجي ويشي بونا معارضه برانيا باكاسي ايرو معارضه بين ائتلاف جديده ويدي مثلا هي كوميتا قفتوغوي يا السعوديه باكر بعثيه كبرن يعني يقول دجي ويرابونا يعني مساله كتا مساله نابرا شيعه وسنه هذا وبرانيا بعض السنه بون يعني تدميزيني بعشو بعثيه يعني يه علوي وانا بونا آلی کدی لبیدری جبر ولوش که بشار اسد چه بلکی گفتی مثلا بلکی زوردستی که در ولی هات بکرین تشتکی نو بکی دا بمین سر رژیمه بمین که چه ناکوکیت نابراوی و ایرانی دجی هکه هبی دخوازه مثلا بعض درخ میدانه و خوبه هلیو که رژیم بنابه اما بیجن بنابه علویتنی به آخره آلیه ایرانی واده لأز باور دكم بس تكتيكا كبلانكا جبوني مثلا يعني خو نزيكي ابوزيسيون بكي بس قفتو قويد نقبا خواده بكي دريا تركيبا يعني با بعثوا تشوا ومي قفتو قوياكن اناياسا يعني وكا قبيجي افقافك دسبيكا مستعد امادنا اناياسا بقهرن يعني وخالي جرينج مثلا بارتيا بعث يا سركايا دهندروي هرما امريكا سوري دا او یاگو سردستی سوری بو اما همه تمامی هلن امی وارکی دموکراتی آوا کن همه پارتی کارن کار بکن دواره هلپجارتنا وانا دا از باورد کم تکتیکا هر کس پیت زانه و نه بسر نکوه يعني گلک سپاس برزشیار میرانی جنابتا چد بیجه جبو وی خالی که بشار خوازه خانیزی که ایران بکه خانیزی که گل سوریه بکه خانیزی که کرده بکه خانیزی که دنیا دموکرات بکه خوازه دنیا رو توی شکی بدفع و خانیزی جنوانا بله دستور سوری دا بندا هشته داتيني حزب البعث يقود الدولة والمجتمع يعني بارتيا بعث سركيشيا دولتي وجبهاتي اف نظریه 6 ساله دا بردوام بیه 6 ساله دا بردوام بیه باریا مدایی رو تی را کرن نای را کرن طبعا 2012 دسته خواه بلند کرد گو مادم این فید خوازن از این را کرن مادم این خوازن از این را کرن بشار اسد حتی 2012 بشار اسد ام بحثید کن ام زانن چوا چیبی و چی کریه ایرو 2024 رحتكي 300 بشار اسد ويد سوريا دان 300 بشار اسد از رأي خاصة اشكرت بيجن بارتيا مدينا كمن تمام يشلي قدرة ديمقراطية طبعا امشي تجاوزها وخطي صور ناكن يعني رحتكي ايرو 300 بشار اسد ويد سوريا دان ايرو تو بشار اسد بدا بله بجارتني اوي درعاوية دكر وهات الشهيد كرن باوريان مداوي دنگي خام ممكنه بده بشار اسد جبر البجيلي و نكيميه وخراوتر ان يسري ودياره نحو جي ام بيجي يعني سوريا بيا صومال هشتويا كده نبي رئيس محمد سياد بري هشتويا كده حتى رجع ايرو 43 ساله هي وقماي بيچاره ماي وفايده خلقي حميش تي سوريا بيچاره اف كانتونات او اف كيانات هجي حمش فايدش خلقي بشار اسد
إيرو وشنا حريري أم وقت سوري متزاني مثلا 10 إنسان بي گنهكارين تاوانباري يكش هر دها نساخه يعني بشار أسد بريئة بشتي 4 سال دية أف قاسي كشتن و جريمت و تاوان و أو كرن بشتي 10 سال دي يكش واي أمشي بحثت كوي نساخه نما سورياوية وطبعا كل سلطة فاسدة كل سلطة فاسدة أزد بجم بشار أسد تكارخو وجينه دوسته و پیراش دلن بیا شیرتکار خود که حتی گوه وجید کشینن بلگی پار پیرار اب بهتر احوال سوری نه دیتن وقتی برن مطار لاطقیه اگر از نشاشون حتی گوه ود کشاندن اود کرن تو پروبلم پیرا تو لیو بوی طیاره او حاشا حیوان و اولی سارته بوی طیاره برن و آنینجو تو مشکله و تو لیو لیتکاره گوه خوابده دجی خواه ادکاره تنازلاتش دل بکی و دل نیره حتی رجا ایروژی هی دوی سیستما خدای هیچ یا خود نهات یا خور هی انو پیلان دوالی سرمه اما سوریانن هم خطا برخودان ندجی اسرائیل و فلان و بیوان و قناعتا مدا بهتر خلکی جی تینن باوری جبر خلکی یه خورا دیتن یه دل خدا شورش را کرن یه دل خدا شورش را کرن از میجم بشار اسد ایرو روز و روز لی فرد به تدید عرب حمر رحت کید بجنه وره و جیتی او هی برانایته هی بر شروطی ورانایته هی حبیق سر عربا قط نکرنه حبیق بنتاگون زان کبتاگون کانال و چنه کبتاگون بس حبیق قط که و سر خوشر بطوینه مالو پراجی دنگل برد گرنه یعنی نفره ندیا یعنی نداره از بجن بشار اسد جید زانه و پیرا درکتیه و گلک جوای ایروجی از بجیم و سماح جيب خاصنا آن عربي بيجي طلب الرحمة طبعا از نوصفه ودمه از هر الجهق آمنه الكردستاني ما الجهق آمنه بشار أسد بعث تنناك حزب البعث نو نارتيا قلق مظنش سورياتك والسورياش دل جاني خو بيردانه وصراع وبروسيا را آنيا بريو بإيران را تيجا حمشي تشبه هندري مالي دا إيرو مثلا بحساب إيرقا وسركشيا وليت تكن يعني إيطاليا تالي كنج بشار أسد بزانه أولاتي هجيرا ناقد إما سوريا ونحرق البلد يعني ممكن وصاوجي اللي جدله وأم هي ما نكاريا باور به إنه أو جدله وأم روج قلسد من وصصد من أو خرطد بهم قلسد من سباس قال لك سباس ما مستعى الباقي ديار دكيكوج دولة دربا سينيالك يجرتبك ودناف خدا هناك الرفورم بكيكو خلق بتباور بكيكو تديسا سرحكم بميني بله بگمان اف سيناريو هي يمل بيجم داخوازك امريكاي بشار الاسد خوستيه داكو پیشروجه ده پیمانك نابراوي واسرائيل چه به پیمان اشتيه وجبه مثلا جولانج خلاص بنجبه مثلا بيجن شر صار نابرا سوريا واسرائيل ده خلاص يعني اب سيناريو هي فجبر بيها باش بيجن دفيت ريفروما كشبكه تنوكرنك بك بتشرنجي يرو بعث يعني هجا بيجن ديروكا بعث بقوا حدوا حوالا جاني زمان تدوك قريجة حق ملتي سوري ده وحتى حق دولة هاوير دوري كيما سي لبناني كيما سي عراقي كيما سي بيجن تركيا حتى ملتي هندري سوريا يعني كان بين سر كردا يعني سياسة بعث هات بن سيا بعث ده هات شوباندن بين جي صال حفتي صال حفتي حطانا بين جي صال سياسة قال لك قريج بو قال لك عنصري بو راسيست بو حتى ملتي هندري سوريا جو كس نبع سيبانا كك ميرزا وظيفة دست نسخس كارب دست نسخس دبن شعب دبو قال لك تعدل هاد فجبر بيها ويرو بشار الاسد خوازه رو كينو بدو خوا وك ريفورما كي تشيبكي
او جی جوا کسن بعثیه کفن یگو باش گندلی کرنن و کتنن قالك يعني خرابيه عدد خاض جواجي خلاص به بوقتها حزب بعث يعني وقو بيجن تنبكه جبر تريد وقتها دما بصدام حسين جي كت قانونك دركت اشتساس البعث يعني او بعث دفي بيك جوفاشتن نما يعني تجاري رولك نستينه او دخوازي فيجي بك هذاك الفرت تشتكي بالكيش قلت بو براسيجي خبراوي يك كم جار داني بو دخوست اف قنهن قو تشيبوي دفي نافكا دوكا وانا شورشا سوري اف كشتن قتل عاما قو تشيبوي حمكي تيخستي بعث ده وقت تيخستي بعث جيب ازداف راكي باش اخي حميت الصافي دبا انه ندستي مبخوينه بو دستي وابع سيا وكشتي ملت سوري كشتي خوازي في بفيرنجيجي في هولي في بين هولي يا دوار بجمو قمقوت يعني سياستك هاي بيشروجي كاره چاره سركرنك لسوري شبه فدوي اف چاره سركرن هنك ببن جانفيدا فجانفيدا البر شعبي بشار الاسد بعث بارتيا بعث وتشاو كار بجاره كدي ورس الحكم او دكاره وك مثلا تركيا حدما كينابي بارتيا خد جوهرن كار بارتيا كينو تازه شبكه او كسن جوجوا بطرس او كسي قال لك جندلي كربن كار جوا خلاص برو انه بينن بارتيا كينو شبكه بنافا كيديتر وبيج خلكي فاي ما ريفورما تشيكريه نو كرنك متشيكريه او تشتي شو قضيه او كسي دسي وابخين من وافيتي ما تنكريه فهم كارن الهبورن يعني بيجوان سيناريو بله قالك سباس اگر تشتكي دنتنا بانفياجي درباز دكن دچن خالا خوي سيا والله متخص بس بيجي يعني تجاري تشتك هي ميرزا حميتش دبن سيا بعث درباز دبون ليه بلي هاجتور حقيقتي وقت دكتور محمود عباس يقول بشار بابي حافظ الاسد وبشار الاسد حرتن حميتش دستي وادبون دستي مال باطا اسد دبو يعني اري وابكار تاني بارتيا بعث افكار تاني بارتيين دناف اني نافي كربون انيا بيشفرو الجبهه التقدميه بعربي جيرفيجن او تشن بارتيا اقوم من نسبان عربي ناصري بحمي وابكار تاني وقت اشتكي فام ديمقراط وبارتي قال لك هنن ليبل وحمكا غزبون دستي امبيجن مال باطا اسد حتى يرو يعني كسيقو حكم دار اللور بس باطاوي يعني إيرو خورتك سوري دقوت جو أجلاس قيمم يعني أو هريمة علوياية جو إيرو رو خلكن علوي شد خازن يبي بس نان وكهرباء جمر وري ما خوين داي دبرت دبوت بمنصر حكم تخوين وكهرباء حطانة تلمجي تكيم دك يعني نغم مع بشار الأسد جو حتى ملت حميش قوراندين اللي بلي مال باطا أو بمين أو تني وبردوامك بله قالك سباس كاك ميرزا ازي تشتكي سرا خفنا بابي ماني يعني براستي مزينا حتى بجريكا ملطي كرد وبجريكا مزارع الدولي وافغمريه جو انينا هرمه وهرتنا ديموغرافي يا بري يا صالح هفتي وانا تدميزيني برانياني سكاري جو بجريكا اسدتكن دخلنا سكرا بعض وبري ملابا حافظ الاسد يعني قال لك جارا برتغال هذاكم يك جوا برتغال محمد جمال باروت ويدي وحمد بيجن تبي ت سوجي بعد حافظ اسد وبشار اسد تدنينا بري وانا بري حكمه ابتشتهات يكرن تجي ملطي كرد يا دوا اخفتنا يجي بتيبت اصبح وردكم انه تركي بخوش كي رولك ايرو تكليه وينا نزيكبونا النقباوي والسلطه دشي دبي جبوني بجريكا ادلي بيادي ادبي قيب يكش خالق وجاري السر ماصي سر داخبن هبون ونبونا باس بله قالك سباس امتن خالا خوي سيا براستي كامبا هولي كو هر كس هر دولت يعني او كسن كتي دانه همي اندامن ياجي دانشتوانن ياجي بيجن هم ولاتين دولتانن وهمي دولت زانن كي لوهم ولاتيويه لدي ساجي ناخوازن وي كامبي وانا هم ولاتي خوش وي راكم ببن و لويجي هم بيا بلاي سري كردا وبيا بلاي سري الدنيا ديسا لوي كو زارو تم پرورده کرن جن تم پرورده کرن جاردن داعش جوي دا زيده دكن و ديسا جي درته هولي و چما قالوا
او کامپ چما نای والا کرن سدم چیه بجن نیوه جسده حشتیوی همولاتین عراقینه چما عراق وانا نابه یا جی دولتین اوروپا چما همولاتی خواهد ناکشینه جوی براستی پروبلمکیه و پروبلمکی که لحرمه و دیسا چد بل لسر عرد ولاتی مدبه و از پرسا من اوه گلو وقتی والا کرناوی نهات یعنی دی دولت چما نخوازن وی کامپی والا بکن ایجا از جرعج برز شیار بپرسم بلکی اگاهداریوی زیده به کرم ترش کامپا دومیز زانه بسته گوت هم از کامپا دومیز işte بپرسن جبر کتو الهرمی جبوید بجم ده کامپا هولی معنی تدیتش عراقی را هاتوی چه کرن و نه هات خرا کرن حتی اف داعش کرن تیدا و دباوریان بدهان ها یک داعش نمینه جاردی او کامپا چه کری و جاردی بهیلش تشتک دیرا ناوک دیرا حالک دیتره اف همه چه کری خلکینه يعني بلا ام ندم برچاوی خواه انه کامپا هولی و داعش تیدانه یک جی متضرره و یک جی وقوته قزنجکاره همه جی قزنج جی بینن همه بازار همه جی بهترها ها او خوخانه او کسین تیدانه يعني ایرو وقتا قلت سری صده هشته عراقی تیدانه يعني سه روز و سه شیوادا تتکارم قاط رایوالا که ملی بیاله تیدانی نه کس دیده نه کس بینانده اد بجه همه جي فايدت كان كاغات تديك بهتر وصب قوات جهاني برز الشهر حمي وقت كنت تبجي حمي او حمي كينه يعني افين بريار دستي وادا برا داعش امريكا تشكريه ما داعش كي تشكريه داعش حكومة عراق جوهره ميسلي صدو بينجه هزار جيش الميسلي داي طيارة ودبابات ميسلي دا تقارين حف دولتا دا جرجر بجن يعني صدو وداعش ميسل وجرت بشتي چون ميسل حمر رزقار كرن 400 انسان داعش نهاد گرتن و کشتن ما او داعش كون او داعش حمه چکری وانين دنگي واد شوف دنگي واد هات فتينا واد شود هات ازد بيجم حمه يعني على بعض عربي بيجي جوار لازمن ايرو دما خلاص كرنا كامبا دو هولي نهاتيه هجر بي ده رجادات جاب گرتن گيدا تبيش كره ما هبش دل كي باتشون وقو او بحر وقتي تشكي آن تشكي بأرد راست ازد بيجم داعش حالجي بهترین فایده جدیدن همه ایرو سر ماسانن دستگی اکودت زانن نیزیک بیا همه جی بیا گیانه حالتا انو ضرر ببینن يعني هم روسيا هم ایران هم وک سوریا وک دولت بخواب خواه امریکا ترک يعني کی کسی ها تو داعش گره و وقت اعترافات كده بجاز هاتمت تركيا ومخابرات تركي وهويات تركي وعبورات تركي دانم يعني ترك تقارن بين نفس يك كردش كفتي دا بكوجن ونكاري كشف كن انه ابي هاد مطارة وادا مزورة يعني نراسته يعني نراسته اف تشيكري وانن جوار لازمن دم كنجي بي درفت بي ودانن بري كودي براها ازي بدم تتفي بدم يعني چند هولندی وید کامپا داشته کامپا هولی دانه آن چند امریکی صدن 200 500 يعني نه او ام وسط کن عجیب يعني رقم او باور بگه کنگی دماوی بی از وسا باورم هیوه کی دا دو سال کی دا آثار ویجی نامین بله گلکی سپاس دكتور محمود از جنابته برسم دماوی نهات يعني وك كشار دبيجا دماوي نهات يلي قول دولتن كو بيوان ديوان بويرا هي بداعش هي وقت الدماوي هات دوي فالا بكن نافا 24 ساعات دا دي فالا بكن كان دماوي تي و ام تشا تشاباريب كي كا دي
او در بالا ببه یا ناج داعشی از باور ناکم انه پیوندیا بداعش دهیرن کامپا هاولی بمینین بس هناك وقتی گو مو الآریه انایاسا میزین دستوری دنیای میزینی قالك جارا مثلا يجو ملطيه وانا وكا دولتي اوروبيه يعني امريكا دي الويدي هنا قالك بروبليمي وا جور دستوري نكان واببن طبعا بيركن هنا بنجاها خدها مثلا ولاتيه دولتك هنا اللي بنجاها خدش دولتك دي هاتنا بنا ولاتيه دولتي ونها في جزارو كي واتشي بنا او زاروك نلوي ولاتي بنا او زاروك لندرو بنا اف تمام كفي اسطا نافيس يعني يا دستوري ده قالك جاراج وانا نكان دوي آلية دبن طبعا فيش آلية دستوري فيش آلية مطرسية وكا قوتي أولهية با بالتيبت قالك جوانا دا ترصد با كسيها ببن وقد بيجن تيد بيجن قري بتاني الحالي خوا دا ترصن صوبة وقتي ببن ودولة ديمقراطية صالة كي صارت حد زنداني دمي ودركبي أبيها مطرسيكي واشتكن أو يعني باراستنا قلت لي بكي بشعبنيريا قلت لي بكي ويقول لك السر دولتك هلفي يعني ذهاب بن صديب بن دبي دولتك برنا قال لك سر بكي دوانا يعني وقت قلتي شعبنيرية بردن سروانا أبناء دولتي بيشكتي ده براسي فيك صدمة يقول وانا بن لي وقت كاك شار قلتي سري صدي حفتي بتشقاسا هشتي وقت قلت بيجي كسي ده يعني عراقينا ويا سورينا يعني في عراقي وسوري براستين ها عراقي وبمن ويك بي بروبليمك قالك مزد دنا برا سنة وشيعة ده يعني أفكسي ها سنة يعني شيعانا وقتي بمن ويك كوال كودي دينن قالوا وانا محكمة كان وك داعش يعني وك ولاطية كو شكرنا افتمام يجي كذا قصة كده بس إنه قالوا هاتيا دا به هولي بسك بقرنيانا وكا كجار دا خويا كرن هول يعني كامبا هولي هيت بريدا موهبو وبرانيا وانا دو وقتي خدا فله بنو فله هيك وجعراقي باز ضد هات من كامبا هولي دا وبرانيا وشون استراليا وهاتنا امريكا وشون دولتها جويدي سازيه ناف دولتي يم ما في مروبه حما او كامبي او كسيها برنا ناف دولتها وكامب ما يعني كامب او كسي عراقي دي يقولنا فله تيدا مان وهذا بهارتن طبعا او كام زان بو كامبا وجا بناوي داعش ما داعش ما قالك هنا جواي سوري يعني براستي خبره بين ها وقتي قلت وابردي كاكي ضمان دي اولهيه دي قو ابكسيها نبقر نبنا كفنا واخ داعشيه ايرو قد بعديا شامي دا وكاردكن وشردكن وهي قالك شر جارنا كشتني دكن يعني كي دي خويا كن وبها نت يعني بابا نقري دا وكو ام زاني قالك جارا خستنا قو بازدن تكليوانا يعني قصدام شو تخازم بيجم مزي كوت بيجم آلية أو لهيبة از بهور ناكم كامبا هولي بيكرتن نج آلية ريبا بريا خسربا ونج آلية نف دولتيبا قبول دكن جو بيكرتن جبرقو مطرسية لسر هندروي هرمي تشتكي روجاواي كردستاني روجاوا تمامي تشتكي دولتي روجاوا و مطرسية سر أوروبا أمريكا جي تشتكي جبرقو لوجكي أف كامب لازم نيكرتن جبرقو إنو قالك جوانا بيركي وانا داعشن أو داعشية قالك يخورتن يعني أبد آلية ولاهيدة چنابه بگرتن دا آلية برجواندية سياسي دا بالتيبتو كاكشيار دا خويا كرن حتى انها قالك جوا كسي سياسية قبل انها بشقرتيا دي داعش دكر يكي وكا عدنان مالكي مثلا عفوا مالكي نالمي بيجر يوز رئيس سركوزي جيجري سرك رئيس عراقي يقو موصل داعش بسيف عسكري وشيكا فاجي او ناو قالك يبي بقريدا يعني وي بوخي وادر كبي اب كسي ها قدر كبن هاي بيشتغلن هاي بيج تشتكلي واد نقبا واد هبو وي بروبليم قالك مازن بي خلقاندن بي در كبي سر من ميديا جبروا له كي قالك بلك رولك السياسي لازم قلنا بقرتن اف داعش كامب ني قرتن وبمني بنت شعبي كسي وكري بريا خسر يديج كده يعني أصبحوا دكم قالك صدمة هنا قد كامبا هولي ني قرتن أصبحوا ناكم نيزيك جيو بي قرتن وحتى وقتها قو يعني قوتي ببي خويا كرن إنه مطرسي نبي دي سدواري سياسي ده بين خازن قو بي قرتن.
باور ناکم نزیک ساڵاژێ بمێنێ نێگرتن طبعا ئالە کامپێدی بە کامپێدی مەزێ چما کامپێدی ژنانێگرتن گەلک جارا وارێ ئەبۆری وارێ جباکی ژیانە مڵەتە تدمێزینێ 8,000 ئینسانە توابەردێ 8,000 نەکارە نەشغلە نەمای وێ حەمە ئەبناوێ پرۆبلێمێ ئەو لە هی گەلەکی چێکن منتەقەی دەژ حتا ژبوونا بەرچیبوونی یانی ji ber wê ez bawer nakim kapa holê bêgirtin. Belê. Mamoste Elbaqî her du mêvanê me jî wisa tarîf dikin ku kampa holê ji bo dinyayê pêwîst e, ji bo dewletên peywendîdar pêwîst e û dê li wê bimînin hem ji bo ewlekariyê hem jî ji bo berjewendiyên wan dewleta ji bo wî jî anha pêşbînî nakirin ku ew kampa vala be û dê berdewam be. بێگومان ئەف داخوازە گرتنە هۆلێ دەبێ دەما داوی دێژ ئالێ رێجیمە بەغدێ بوو حکوومەتە بەغدێ وا خست بوو ژێرێبەبریا خۆسەر ناو مالباتی دهندرێ vê kampa holê de hemî xelkên Iraqînin û ailatin jinin û zarokin hûn karin wa berdin bela veger malê xwe yanî zaten yani ne hikûmeta Bexdê û ne rêveberiya xweser nikarin vê biryarê bidin biryara girtina an jî valakirina vê kampê ji ber ev kamp yani wegu herdu hevala jî got meselak stratîjî cem dewletên Rojava em bêjin Amerîka û Ewropa her wekî dijî ew vê kaxezê bikar tînin kaxeza Daeş bikar tînin yani belkî hûn we bihîst doh bû Daeş kuştinek li bajarekî Iraqê kiriye yekî ofîser kuştî û gelek ciwa kuştirin ew karî wek signalekî ji alî Amerîka be heger min er hûn û Îranê bibin yek li ser me Amerîkanar an jî tehdîl me bikin em karin dîsa Daeş vejînin û berdin Iraqê û karin tehdîl we bikin ev mesela girtina kampê wê gelkî zor be ji alî girtina wê ji alî heger rêveberiya xweser nikare bigire û rêveberiya xweser hekek şiyar negot ez ê bêjim Sûdeyekê gelekî mezin jê distîne hemî dewletpera didin rêveberiya xweser bo şeعبê wê li va Daeşa be û bimînin cem û wego heval vîl hevalekî li vir nivîsand bû Ferhat ez bawerim Ebdîselam gotî xelkê wa welata yani mesela bêjin Nerwêj çend heb Daeşî li wir bûn dikeçik vegerandin yek Somalî bû yek Pakistanî bû ez bawerim ew jî propaganda gelekî mezin kirin li vir û xelk aciz bûn got çima gerek ev henekê tu carî ve negerin vir ve wanînin wê tune çi bikin ji wan gelek kom qiyametek pera ser wa deynin heta hûn wa vegerînin insan ev nema insanin yani wego heval got yani heta jinên Daeşî ji zilamê Daeşî xerabtir bi hişê xwe bi hizrê xwe bi mentalîtêta xwe ji ber vî hewî bela li wir bimînin bixwin û vexwin û em ê karibin pera bişînin ji rêveberiya xweser rêveberiya xweser jî kari çavê walwa be û heger planek pêşerojê çê bibe alî xerbê em va bikar bînin em karin bikar bînin yani wek nimûnekek Mîrza mesela Efganistan û Taliban nema bû ji ber ev şerê Rûsya Ukrayna çêbû û zanin got Rûs hertim ji misilmana ditirsin فويتشا طالبان فجاندن پردانوا سلاح دانوا گویلا هون دیسا ورن سر حکم بس هونه لهمبري روسا هونه وابترسينن انه دولتك اسلاميه وحرتم روسي دولتي اسلاميه ترسه فجبر بها وبجنان فجبر بها حمي كار داعش بكار بين كيجا دقاق وبخازن كيجا دماغ وبخازن امريكا واك داعش بكار بين كار داعش فقرينجي وبكار ورين بله قال لك سباس ام دربازي و برزشیار میرانی خواهد دقیقی کمتر از بیشتر بیوانن و کسی سرکشیا و پروبلمی هست که وقتی تشتین دولتی یعنی گلیش واسه کرده داعشی جوی کامپی آنیت حسا حسی چادا و نهال سرکانی نه سربست لتشنوتين ورقما وقت نمارا خاني خوشي ديارن واشكرن يعني برحت كيت كارن بيج والله ام چونه مسافه 2000 كيلومتر باغوسي دا وقت خليه داعشيه ما قرتيه وذات اوي اوامر دب كشتن وقتل و السريكانيه دا ويل جريسبيه ويل عفرينيه از بجم دليكان هي دليكان تو زانت شي يعني وقت تناقض هي دوا بيوانه هذا
بلا 500 پیرگی تند و اوه تلویزیون آن تیخن باریام دا تلویزیون واشی در تیخن او جی قصد وا در تیخن یعنی هگر 6000 انسانن یعنی بلکه 5000 انسان جواجی و گرگی شوار چه کرنه او کرنه لیکه در تیخن اواد بجه امی و بکوجنه و نصر و نزانه جیعاش و نزان چه اواد در تیخن یعنی باری پیراری بلژیکا هین الاوروپانن هین هر دو بلگی الاوروپانن بلژیکا داعش اشکره در کت شارعی بلژیکا دا یعنی آلایوی در کتن تیدا از بجم همه نراسته همه جوار بله دقيقة شرطة دبر يكيني بساندي كك ميرزا بدبرانيا داعش عراقيين وكردين باجاري حلب شاجي دنافوادنا مخابن يعني بخابن أبجي راست أنا قلت ميرزا أزيد تشتكي في بيجم براستي وقتي جو خستبانا دولتا وريبابريا خسرجي كي جو في فكري داعش بكوج شخو جو فكري داعش بيكوشتن وأفت مترسي أو لهيا ملطاج كي يعني ترسيا وانا كيم بي جو بوخستانا بحساني فرض كربانا سر تيركي دهولي دا جو حجابي ندينن غصب عني وانا بيتشلو داعش فرض كرسر عالمي حجابي دينن تيد او سروكي بله شلو ملط شلو تشيك دكتنا كيجا باجاري دا او سروك سروا فرض تكرن محرمه كردستان دا يدي دا فرض كرن عكس ويناد هولي دا دهولي دا كسي وقتي قدري هولي كته هندرو دا راسا فرض كربان السر انه تويت حجابي ناديني وقتي تديني زور دستي كمازون سربكي جار كدوا ايرو كاريبون كامبا هولي بقنا كامبا كا بيشروج دا او ميجوكا داعش كشتبانتي دا بس مخابن تدميزيني اوانا بهتر ميجوكا خو صر يا ريبابريا خو صر فرض كريا بله يتكد هندروي نافذ دولته كده جو از اوامر مهبانا ازينها صر وافرت كم بيرك ازي درخ مسروك سرويه لين تشي ببرشي بي بالعكس بشي 2 صالي دي كسينما داني او فكره او ميجوك هاتا غهرتن نما مطرسيا واش دوله دارجشيد بله قالك سباس بالضبط عندي كك مرآة ميفاني من مخابن خويا انترنت جميل اوازن بله لبرد يعني انه قالك خلكين داعش اهلي خلكي دير زوري بون وتسليمي عشيري واكرن لبر بري انا ماني بو زمان سر في كانال دي ساجي او بخاري بري خسر في دايك باش ودغ وحريه كيجي دفروشه يعني ولو دفروشن عشيرك مثلا لو كي واحد كان باولي كابي لو كي بدل ما مقابل $10,000 $20,000 وفي دايك تيد هي يعني بيجو مان خلكي خاصه وي هريمه خلكي خوجي در دخلنا كي ماسي يقو عشير بين وزارو كي وقت بالنافي جروبي ده وايكك شيار بقرية بله كيك شيار بخيرات جيسا سرسري برا خود بيبوره لا جد قلتني تنبي ماك قد خازي تمام كي قرنان درباز بو أمال يا هولي بله هذا تشتكي بيجم كك يا هولي استاذ لبرك ياكي دي نفساني كك هول بابت قد باوريا مدى بحتر بريار جير لازمه يعني ام هجر نوتروان نجي يعني مخابن يعني ام كرو كاتشاج ورا خديت كان ويه فرشكي داعش هلاني يعني وبمين داعش وداعش نقف تنين يد هوليدا يعني داعش ايش دربي هوليجي هوليد دهكت بهتر ونزل بله جالكس ما مستعد باقي كرمتي لا وخورتك اني بس اني بقولتي امريكا قلتي نما او بفيا وقول بيجين خطر داعش نما الى سوريا وعراقي او مسالك سياسيه تشتكي بيجين امريكا وتشتكي دي دكن بن ماصيد لا امريكا والعراق ديساج الدوله العراق رد بجد داعش نهاري ما هي جبويجي از لفر مجبر درنان وجرجفا راجي سوريا راجي دي ساعه تشت بيجي بله اما دباز خلافای چارد بن جوینا انا کسی به سروک رزدار سروک مسعود برزانی را
وهروها از او كدنجي اللي زيدكم اللي قامشلو ديسا بشتي في هفديتني اللي قامشلو ديسا لسنجا بدك سي هاتا شوتاندن وبربرسي انا كسي نابي فيصل يوسف بله فيصل يوسف بيانك دا دبيجي امي بتشافديريا امريكا بچن بمظلوم عبديرا ديسا مثلا لهم نيزيبوني مثلا وكي بهفرا باخفن انفان هرسيا بهفرا الشيرو ببكن يك بشتي هفديتنا عراق وبشتي هفديتنا اوي ايراني ودرو دورو وفان بيرين هاي اللي قال تركيا وعراق وروجافاي كردستاني انا كسا خاص جوينك اللي قال سروك رجدان سروك مسعود بارزاني بكا وبيرا جويان دوی جوینی دا چه خبر دان چه خبر ندان یاجی چه آخفتن یاجی او دیمان جبوما چه دما یاجی چه دا جواکی امیل سروی باخفن و هر وها پشتی وی هفتیتنی و اف بیارین هانی نو رودان دیسا قاموش لو ایرو او کشوتان دنه و هر وها دیسا سروکی سلیمان اوسو د بیانک خدا بجا مبریار دا امی با چافديريا امريكا امي بتشم بمظلوم عبديرا جاركدان رونين جبو نيزيبوني زعما بعد دكتور يك هردو ديمان جمرة تشد بيجا ديمانا انا كسيكو برئيسدار مسعود بارزاني راه بشتيفان جوينين لعراق ولباشوري كردستاني وهروها ايراني وبشتويجي شوتا جاركدان شوتان دنا بيرويا أنا كسي اللي قامشلو وبيانا سليمان أوسو كنت بيجا أمي بمظلوم عبديرا اللي قال شافديريا أمريكا جارة دروني براستی چه نزیک بونه که ملت کرد یا سرک کماری کرد یا عفوا سرک هیزی کرد گله برونی جهه ریز و احترامه و تشتكي يعني حتى ولو ناکوکی بن یا لفهاتن به یعنی کیف خوشی به تشتكي جهه ریز و احترامه و ام تقدیری یرد کن طبعا بتایبت ایرو انکسی دماغو بسرک مسعود بارزانی درونی و هاتیا چه درده خوشی را دبیجه یا چه پروبلمی خوشی را پیش کنه یا چه شورتا ویستاندینا جبر هن پرسگری که گودنا براوادا طبعا جهرز و احترامه به طیبت اب آئی نیزی بوندنا بعد چه قاسی بهتر چه به گوتی ام کیف خوش انتیده ام ناکبنا شروفا هندرو دکا چه هاتا کرن چه هاتا کرن تیده یعنی بس ما جه کی تنیده ما هيفيت كرجو إنه أو آخر فتنة كبسروق كرن نجو إنه والله دانا خويا كرن إنه والله بيشتي نيزيبون نروشنا وانا بائتلافيرا ونروشنا وانا بدانو نبتش كوميتا دانو ستاندنيرا هاتنا تشتيجو هاتيا كرن بسروق مسعود ردين ما هيفيت كرجو بهتري هنا بيشجريك خدنا برا خور دي بروجافاي كردستاني يعني يريبريا خسرت او فزغريك نقباده بهتر او بسروك ردابانا داربان ستاندن دا مسوقا كوغتي نيزك بونك نابا هذا الشيء بي از دویده گله کی دريج ناكم لانه براسينك ناكو كي دردان انا خازم بس از هيفيتكم جو هرتمج كي حالو نورشتن تشي بي وهرتمج كي شورمنديا سروك مسعود برزاني بيستاندن يعني ابجي ريز احترامي بس شوطاندنا يعني جواني شورشگر جوا مكتبه جماعة اجتماعي كردي را براستي ام شرمزد كن و اف تشتكي قالكي نخوشك و نباشا از تشتيقو ادزانم جواني شورشگر بريارا وانا نجري بريا خسرة كوميتا الحالي خويا بريارا وانا جي كوميتا بيكيكي مباشرة بيتشلو بريارا يعني ببن نبن بريارا بيدي و هناك جهاز سازيه ايرو دروجافاي كردستاني دا بريارا وانا جدرا كدري دورتي ابجي بريارا وجوهش برولو ريبا بريا خسر نكاري بيجي جواني شورشكر دير بشوطينا وشوطينا وقاقو امتزان انو نوچش مرهاتنا چه كوميتا او عفوا چه مكتبا گو سروكي صورت سروك ديني پیشه يعني چه مالا مصطفى بي يا كيدي بي گو ديني پیشه مكتبه آلا کردستانی دینی پیشیا مکتبه لجه کی خیابی به او اوامر جوان شورشگر هانا گوه مکتبه بشوطینه تدمیزین مکتب که شوطین یکی دینا شوطینه جبر گو ندانی نپیشی
اب اوامر هنا او لو يعني سيمبولي كردي چنا به دركبي سر ابنا جهه شرمزایی براستی تشتكي قلكي خرابه اجبرگو ايرو ایدئولوژیک نوتی آواکرن او ایدئولوژی ناکوی برجواندیا پیش روژا نتوا کردی دا تکوی پیش ایدئولوژیک شاشه طبعا ایدئولوژیک نخوش که او جوانه شورشگر تین پرورده کرن سر بینگاه که میجوکی نبینگاه میجوکی راست کردن زاروک منا جهرز و احترامینا که فهمه جوارتی من بس مهیوید که گو پردوار کرنا وانا نبی به انجامی بی لبه داره دعالی دی داریش که گرکم بزانبن از باور دکم ریوبریا عفوا انجمانی اجتماعی کردیش که هر دمک و چه زانه به سوج چیا و شوطان دیدکن دچن و چتی دکن لمکتبه که جبوی به شوطاندن دادی سنه که پروبلم درکوی دیس درکوی سر میدانی ها والله دیسام شوطاندن یعنی عملیا لبده نگو انه هاتنا لبهاتنا که دکن سلمان اوسو مثلا گفتگوی و نقبا و ریوبریا خسر ده یعنی چنا کو کی چی بن گرک نسکنین يعني او اخفتنا وينا داخوستنا وينا قالك جيرز احترامي ملطي كرت مان تخوزي هيزا كرت مان تخوزي الهردو اليافا يعني دريوانا ويا دريوانا جواب بهترن يعني يجو ايرو هيزا كردي جو دنا انجماني كردي ده يعني نفر بريا خسره جهردو اليا بهترنج وچ داخوازيا وا چي نزيك بونا تفگرا كرديا تفگرا كردي ايرو يجو بهتر سر ميداني و پشگرتيانا دولتي جواره تكرن كينا انجماني اجتماعي كردي و بريا خسره او نیگو ناکوکیات خوازن برجواندیا خوی پارتیتیت مشینه نه برجواندیا پیش روز عملات کرد مشین طبعا زانبون اوات کودی دیا انه ددن خویا کرن امش برجواندیا عملات کرد مشین بس دنگها خدا برجواندیا پارتیتی پیش اوید کبی اف گفتگو اکسیما وسوگوتی ام هیویت کن گبسر کبی ام هیویت کن گوبکن آرماجنا ام هیویت کن گوت پیش روزی دا ریوبریا خسر د ریوبریا دا انجمانی اجتماعی کردی بکرنه دسته دا مثلا وقت وزراء آلیا بکرن پیشمرگی روش وگرنوی داره انو چک نو ناف در کبه انو پیشمرگان بناوی پیشمرگا در کبه بلکه خودت پیش روش دیده کارمن آلا کردستانی دهندروی روش آوای کردستانی ده هلدن یعنی بکن اوا آرمانجا تشتکی جیرز و احترامی هم هیفتکن سیمبولا نتوا کردی هنو در کبه سر میدانی یعنی او کاری گرجوانی شورشگر دکی و نه هیل گر سمبولی روزا ملت کرد درکوی افتیشته کی گلی کی خرابه و ام هیویت کن گولی گفتگوی نبراوا ده چه ببین گو بکنه آرمانجا افتیشته ها یعنی بین سر میدانی طبعا از دیس دوبارت کم اف کاری گو من شوانی شورشگر دکن جهه شرمزاییه و ام هیویت کن گو او کسی گو بریار دنوا او بریار یعنی اوامر دنوانا گووا اوامر بسکنین سمبولا کردی نایش کاندن نبش وطننا مكتبه كي وند مكتبه او حتى كي جي بي طبعا بس انجماني اجتماعي كرديش كي جرك فيها گفتگوی شروع کرنه بخوشک بطريق بريك دي بناس راس بكي لالي كي ديش كي بلكي بنا مجاري ديكاك ميرزا ميفيجن ميزي انجماني اجتماعي كرديش كي او يعني زخمه قد دي خويا كرم دجمناتيا غوزيده كي نقبا خو وريبريا خسر ده ناكلي برجوانديا ملتي كرده ايرو مكتبه وينا الروجاواي كردستاني تمامي هنا شما مكتبه وكا وينا الجهيكو بائتلاف بمعارضه ركارد كد عفريني سريكه هنيبي وادنيه كاغرو مكتبه هنا كاريوا مكتبه فكي غرو او حمزات وعمشات وانا ناشوطنوا مكتبه وبهلن جو بكن يعني جرك بيش جي بزانبن يعني جرك اوج جي كاركي بكن جو يعني جو بهلن انه اب مكتب هنا بكن اعترافك بكرن ايرو سلطك يا اخي سلطك تبيت نبي ايرو سلطك بيديد هرمي دهاتيا دانين امبيرا بالمكيره ايرو سلطك الوديه بير كاربك هربك بهالبجارتنا دا بك بمعارضه دا ما رجع ما بعث الورب وما مع اعتراف يذكر ما مجبور بهم قبول ذكر ما قبول ذكر يعني وقت يقول السلطان بعث قلت معنا بارتيه كردي ورا مكتبه خو حمش كان مكتبه ندفكر يعني قلت شعبي خوش واقرت بانا يعني قالك قصدامي شيء قصدامي كاري سياسي بكن نكاري بارتيه بكن دجمنه يعني وقت قلتي رخنا متواصل ريفبريا خسر بكن ومتواصل تجي وكار بكن بس يعني تجي اعترافي بك بيجي سلطك أزنا بيرم يعني ناكوكيد فردا ناكوكيج هردو آليا بهنا وهردو آليج كي براستي داخوازيا ملت كرد النظام جرانبونا وخرد كيم تكن دنا دولتي ده
سوره ما قرم دريش كدي سنه نعم جدكم دكتور يعني جنابت بجا جوان شورشگر نرفکیه که دبن اوی ریوبریا خسر لا جوان شورشگر هیزک خورتا جوان شورشگر رولک ادلیزی بریار اوینا جدری ریوبریا خسر ریوبریا خسر نکاری اوامری سر تنن راست چی نه خویا کرن آریکاری دیگه آریکاریا ابوری چتی ول جوار تکرن چابی خو جوار دگرن جالینا بس بریار سرکن نچم ریوبریا خسر بله او دیسا جنابت بجا که انا کسی یعنی پارتی دموکرات کرد لسوریه دچات تشتی وساد که هنا کس ایریشوان بکن وانا بشوتینن اجد بقي ميزنا او خشت زانين كما تشوطين زانين صدما شوطان دنا وانا تشيا سيمبولا كردي ندينا دربي مكتبي برد هندوري مكتبي ذهبي بالدربه ندينا هر مثلا هر بيشش مكتبي وانا وي مكتبك ويش كيدين او شوطان ديكرين طبعا اديس ويش شرمزتكم او ناب التاكيد يعني نش حقي رجع يعني نش حقي كيا سيمبولا كردي بدنا خرابكن از علم آلا كردستاني از مستعد لسري جاي ملاي هلدم والكود يجيبي طبعا وقت ان كسيت هلدي از سباسيا واتكم قد هلدن بس قصدها متشيا استفزازه تنقل يعني ابخاله من نقول انه والله از بيجم كما هلدن نا بالعكس جيريز احترامي وقت يقول از سروكم سورتي ملا مصطفى برزاني از دين از المال بم القامش از علماء كردستاني البيشا خاني خدين بس بالتاكيد از خوش بزانبم انه دي جواني شورشگر و ان بشوطين يعني دویم هو سياسي بي دویم تعاملك سياسي بك نافها خدا بله گلک سپاس دکتر استیم با برز هشیار میرانی برز هشیار مجار اوکو انا كسب الرئيسدار مسعود برزاني راه هفديتنا كي تشيكر بشتي او هفديتنين كل هريمي هاتا تشيكرين تركيا وايران وفلان وبيفان هلبت اذا تشاهاتا اخافتن تشبريار هات ياجي ما بس تشبو او تشتكي دنيا یک او یک جی چند روز پشتی وی هفدیتنی که وجی بهیشت که ایرو لقامشت و دیسا نویسینگه ها پدکسی هاتا شوتاندن و یک جی سروکین انا کسی جی بیانه کی داد بیجا امه بچند بمظلوم عبدی را بچاوديريا امريكا را جاردن او بيماني كل دهوكي هاتبون گرتن امل سروان بيمانا جاردن باخفن جنابته چوا شروع بد دنگته گرتيه ادبيقي دنگي كاك هشكار ناي بس استخازم برسوا كاك جمعه بدم كاك جمعه محمد جمعه لا دكتور دنگي هي دكتور لا شيار بري تباخذ از تفاصيل بس اخذنا كتني بكم جوش كراماتا ندا از هيفيتكم جوبينا خوشك بزانم ومو تجاره سجاره وزنهاج كي دوبارتكم از وا شرمزتكم بله كرمك كاكي شيار كرمك زانه اف بيجن اف جانا كيرو ديره اف درده بدرمانه اما امتدا يعني اما بس اف فرصت كيرن رغم من هجكو دردك بدرمان جوینا بسروک برزانی به سروکاتیا انکسیرا سروک برزانی کاریزما و کردایتیه یعنی از بگر جارات بیجم از بیجم وقتی از نکرد بامجی منه حوصا بحثا مسعود برزانی بکری آواد کسایتیگی که دیار دیروکی دریج انتخاباتی و تکوشینیه دهی یعنی اتفاقیه هولیر یک دهوک یک ها ایرو تشتی خوشی چه به ایشه وقتی مظلوم عبی را روینن صبح دوام حساب کن و دو مکتب بشم داند وقتی پشتی 4 روز دی انجام خوش در که دوام حساب کن انو ولا بیا پششه بشم داند یعنی حتی کسی بکشتن آن و گوته فیشکدان یعنی باشه با وصد به چما وصد به
برا ام لیواکرینه ام هچکو بینه پشک او گلعه ارداتونه ام بینه او گلعه يعني وقع لیسته مدبو لیسته اردا يعني هر لیسته گشمه ام تابعیه کنه و برجوانتی واد دجی هفن و اب نامه ایران نه یه ترکان یه مخابرات سوری نه حتی یه امریکان یه صینه نه یه روسیان همه حاضرن همه بشدارن يعني بريا ما أب نامه هتجينيك فيا نامه دجين ما أم دنهف مخابن بكشنامه بشواطة بطالانة أو يعني إيرو أو هستي إنه تخل إيدي البر بجري أن تخص بيجي باوريجي أو هستا رجوروش كيمد بقلص أو يعني مخابن أزهر دمت بيجم إنه عربي ديري هاتنا الديري كتجين يعني عربي ديري يعني ديري دمينة ديري زوري عربة أزرزش عرب عرب بقولن وقنا توكي بس يعني تشرا أو قبيل بيجي شريك وتمن قبيل ناك الشريك يعني أزو تجندينا مروفن مامن بس مامن يعني مخابني جلجة مظنة سروك برزاني من خوا وكس من روجك الخطابة ودا وقت دجايتي ندي دجايتي وقت نتوي يعني وقت بارتي حتى بارتيادي بيجومان جدانه أو شيء وقت برجوان دواب جدانه يعني مثلا هجرن بيجي بتركارانا أنا بحيواندي وتجارته ويعني ذاته خسرية نفسي وتجارته تركارات معاملة تركارات دين روج آوا يعني از بيجي تشخوره حلال كي وشخركي را حرام كي نراسته يعني هجر نيتشيفان برزاني وقت خبا نيتشيفان برزاني ده كشتا يه هري قدر كردستان حميد ظلام حليم وخيرخاز او بدست ايرانش بير نتكر لي سياست فرق كير وقت دكتور قلت سياست كير شو دست خدا دست و وارا كنيجي لي باور بي از وسا باورم ديما نوي كچكا كچكو يا پساروخا ايراني ساروي همه بي كل شوكلاش از آن بچه نيتشيفان برزاني يعني سياسات هو ثانية سياسات نه هسته نه شعوره نه انه والله هما متو نابي هما مش دلتو نابي لأزو تشريكي كن يعني كان هامي تشبكن دكا ديالا مدرسة وغالات بالروج وروش يعني إيرو كهرب و نينن إيرو تشتك تنين إيرو تشتك بروچاف جنينن يعني ويتشبكي خودي كيسي وش كورابي وبازدي خودي يعني خودي سلطان وبازدي يعني مسعود برزاني رئيس كردستانية يعني ام بخازن نخازن اعترافات سركرده پککه و خوهنه حتى بلقي وقع سروكي پککه قلت يا عبد الله اوجلان يعني انه مسعود برزاني او رئيس كردستان هذا في ريزي بدي يقول اخوان ندا انه قلتنا تركا فلان وبيوان تتزاني مسعود برزاني تنافروشه ونقارته بفروشه تاريخه وقيمته ورمته وماله ودستور نادته بفروشه يعني جوان شورشگیر يعني وی چرا مکتبه بشاوطینه يعني تو چرا نه گهدار بی تو چرا نه حارس بی يعني ایرو تو دستلاته ایرو تشتال کردستانی چه به علمی مسعود برزانی و رئیس حکومت اقلیم کردستان مسعود برزانی علمی و تهبه تو تنبه جامعه خوده بر باختیاره هاوی رجل لحیا دهوکی هاتن كأنه وقت بنكار بو يعني بوتو جزمه كرن لنجي خدا هاتن بيراو او پاپش كرن او آورسر خلقه دان عالية خلقه سپاسيا واكر يعني تو دستلات حمد تش دسته تداي تشتك تنداي خلقش ترى نابيجي اري اما وقتی بانتخابات به از خوش انتخابات ناکن تو زگه تیر دوی تو زگه برچی دوی تو تیر بیده تو نام بدیه تو نام ندیه تو ناوی ناخذ بيج ماركس قلت يا البطون الخاويه لا تنتج افكارا يعني زكي برشيبه تو دانيجي ندي يعني كاتو تشركي نها من نانه نا افنا او اشترى بدون بر صلوات فالاي وجا ابا حمجي مدهله انه ام بهترجا سلبي بفكر سلبي يعني يا نباش يا رد فعل يا انه بدنجا تا يعني تو شيء ازي ديجيتا بكم وماجي هنجي كيسه خوجيانيه يعني انكسه او انكسه يا 2012 يعني سركرده انكسه حما اون الخلي فاكرنا هر ساله تفتلاندن و تي هورتن اف كبشونا ودا انكسه يعني
يعني حضور يعني حاضر بين يا نتويه كردستانيه عالميه لكن انكسه هي نكاريه خو قلت رولجي بدا خو بفعلين تناف الملاطي هذا تناف اوي هذا ايرو انتخابات از باورم هافي دقي في ثانيجي و از انم هنگی سر میشی به حسابینه بلکه دجواری اگر انکسه بخوا و پیاده بخوا دا کبن هل بجارتنا و دموکراتیت و حریت هبه و ایجادی انکسه بهتر دنگابینه اوابینه لی انکسه خو خوشی نکریه انکسه همه یعنی سرک برزانی و سرک برزانی ما سرک برزانی خود که چند خوده تشتا سرک برزانی دیمه خوده سندخور یعنی بلکه وقاسه نده تو کسا يعني بجاز باهم از برامه از ورين تشتاهين بخازش كردتي رازج وربكي مخابن بلقي ام نجي وموقع نجي بلي قال لك سباس ما مستعى الباقي امرن باتا ديمن عيني برج بود جنابته او ديمن بشتي وان هفديتنكم باسكر العراق وايران وتركيا وروجاوي باشوري كردستاني و هفدیتنا انا کسی لگل رئیسدار مسعود برزانی چه دیمانه دامه و پشتی ویجه اف بیارن که ایرو ما باز که هم شوات و هم جی یک جسرو که انا کسی که بیان داده داره اما بچن لگل مظلوم عبدی جبو جارتن و جاندن یا جی لحظ کرنا پیمان دهو که اما جاردن با افن به چاودیری امریکا بله سپاس جواب بپرسی بلکی تیبی را تکک مرزبری دمکه ما هوال ریبر هبون ما کرمیبانی خواه اوی سردان کردستانی کربو کردستان روجاوا و ریبری خو سر برنگه کی گلمپری لی نریبو اوی بخو گو ریبری خو سر همین نیک هیزه چند هیزن و هر هیزه که جیب آلی خوب دکشینه يعني قوتنا دكتور محمود وقوتنا كهشيار شاسبينه جو حميري ببريا خصن نلسر هذا يعني فاجبر فيها ويوري كفتنا كردي جو مدبيجين جو تشيب ببيشروجي وهنك دجي وي دركب جبر برجواندين و لدجي كيتيا كرداي برجواندين و لجور اجنده دولتين جواب كارتين تش ايراني بتش 200 تركابن تش حكومتها بغداد بتش حتى رجيمها بشار الاسد اكيد حوالي ويجد مع بعض هنا انه بلا ركفتنا كردات شينا بن بو كرد بن هيزك وكاربن روجك جروجات دوزك مازل لولاتي سوريا بكن يعني هي ابي جمان هي ليه بليس يعني او رونشتن قالكي جرينجا باورم قالك وقت برنسيبه كيبه حردم انا كسي وكليفا جرك كك مسعود برزاني وحكومتها هريمه كردستان وكليفا جرك ايش خرد بينن تشتنو تازه شبوار شي بيش كك مسعود بيجن تشتي كك مسعود مثلا سيجنالك امريكا دستينه خارج انا كسير بيجي انه تشتكي وها ويتشي بالهريمه وبقومانا من هفيفينا كك محمد اسماعيل دي سروكي بارتيا ديمقراطيه كردستاني سوريا مديت او دويجي فينا تشيبو او جيفين يعني وي فلوكسكر ودفيري كفتنا منو تازه شبه بيج بربيها وي او سردانا واجبوكك مظلوم عبدي يعني اف دبن ناف بلاني دبو واوي تشتكي بالكيش قلت يعني جو مسألة سياسي ما تجاوز كربو ما خلاص كربو مسألة إداري جنيف بنيف ما خلاص كربو مسألة عسكري مسألة يعني يك هيزك عسكري به إجابة يعني جو طرفي ده يبي قلت يعني جو بحرتم نرمن دبا هواده بحرتم خواد جوهرن يعني باشبوني بآلي كرداتيفه ولا بلي أو مدور دكن أو حجتها كن ببا عرب جهن النامل با سورياني مسيحي جد نامل هنن جو مجوار جوتيه ركفتنا ادنا برا ما كرد وكرد ام كرد بلا ببن هيزك بلا عرب جي بمينن بلا مسيحي جي بمينن او بحراوا هجر بشاوا بلا بمينن بلا ام بخب ببن يك دنك جو يعني هنا جوا قبول دكن او كرد مي روجافا يجو بون بككي انجي بون دريفابريا خسر او حستينا تويل جمو هي ليه بلي او كسن جوش قنديل هاتن انج كردستان باكور هاتن كتن روجافاي كردستاني او خديه اجندان او جو مساله خرادكن وحرتمجي خرادكن يعني في شواطه مثلا تجاري قلتنا طبعا كدكتور ريزا مجر هي مثلا جوان شورجر
ایرو رو وقت ریوبریا خسر دست حالات به چه نابه یعنی گروپک درکه و حرتم تعدیل خلکه بکه و کردا دوری هب بکه هگر هستی نتوی جم ریوبریا خسر هبه ریوبریا ظالم يعني هستی نتوی جم واقل کی آواز بویه اولو برجواندی خودنا وقت پارتیه که وقت دست حالات که لشکری واهنن پری واهنن او مثلا كرديتي هنكي دانين عليك جبر في هاوي او جي لقلوي سياستها جوان شورشجرن لانه نكارم بوا غير كارم بوا شو كان يعني بلا جوان شورشجر تشتكي دي بشوتين مكتبك بارتي دي جهن بري انا مغوتي بارتي دي جهن مكتبي وهنن يا في اللهجه هنن ويا عربه جهن وتجاري وانا شوتين بلا جوان شورشجر يعني دستي خوجه روجاوای کردستان بکشینن و گرک مسئولیتها برپرسیاریه ریوبریا خسره هذا دو اكك يعني مثلا سيمبول كردي يعني ریوبریا انا كسي مكتب بيروين انا كسي تجاري على كردستان يجدر بمكتب ندانيه او دهندري مكتبه هويدنن وتشكي نورمال على كردي هبه بصوره ملا مصطفى برزاني هبه او درباسي هندر دبن ويت شوتين تجاري يعني الدكتور محمود نزار معلومه كوانيه ارزانياري كوانين انه على كردستان يجدر هي على كردستان حتى لو يجدر بايرو يعني وقتها تبي هريمك سرب خويه وكسر دسخلادار كردن فجرك اوجي يعني كيف هوابي سبلن بمفاسين بولا نهر نواب شوتين اللي بردجي سمبولي وانن انجي سمبوله كنو تازه شي كردن لغور مثلا هزرن خوي بارتيتي يعني تشكي قال لك كريت براسي بله قال لك سباس از في خالي الفر تمام كم دزور والله كشار اكاك زين ميرزازي ما مست خالك معك ككشار جوله بدايه يمكن وقت ما جي عندك ما بنشش تقيمه بله كرمك برز الشار ازانم كنت جناب تاج باسكر كو چند ساله الكامبكي لباشور كردستان بتایبت خلق ما روجاوای کردستان لویدجی ام تخازم تو هنا کی بعثواب کی چه پرسکری کی وان هيا روشواتشيا وحميد نا 5 دقيقه اجي بكاردي من بيرتوكيك هي شانوه سو 8700 گوتنن افرستاوي بيجا دوميز بله ویجا دومیز 2012 آوا بوید ایرو دور 3000 انسان تعداد نشته جینه 6150 مالن طبعا بونه وقت اهل جه يعني بهتر وقت ارسر دومیز بيجم رخنه ازانم و هبن دج و پیرا يعني لدو هالبجاري مهنه از تخازم وصا ديار بكش بيدر روج وقج دیرو که راشی ام کیفا خانه ما کیش هر دو وی وی بجنه یا خوش هی نو امانه اولیه نمونه يعني مطاعم خوارنگه کردی روش آوا هنگ دردا بهترین جیه عراقی خواب خواه يعني روزنامه‌وان و نویسکار و اعلامی و راگهاندنا د تلویزیون و راگهاندن باشور کردستان دا ای سوری سردستره و پنابر سردسترش ای عراقی جنسی و اصل و رسانه خواه يعني ساعت 3 شب وقتی ام بین کامپا دومیز ام حساب راحت کی سیاره خواه اینل داره مالا خواه صفین افهمیاش دل خوشه يعني پیوندی ما و جواتا بعدینام بهتر يعني آن حتی یا سوراجی تیز بهتر تکلی بعدینامه بار بگه جوات وق زاره وق زمانه وق امبونه وق گندی هف اوی هف یک آنها ممکنه الوی دریدا بیج والله نه وصانیه طبعا او ممکنه او دیت به او از بحثت که ندید که يعني كاتشو كوري ما نهاد ملي وادانه ويا خوش انه همه دبستانا دا كاتشو كوري سوريا بيشي درد كيفن يعني يكم درد كيفن يعني هشتي يك مدرسه سيميلي هبون بريا 2014 15 هر هشتي يكا مدرسه ديري كي زيغي كامبا دوميزاي اوي رقم يك اني وطبعا جامعه اعتراف كير واز بجم باركج هر دو كاتشي اول اني بكالوريا علمي دا یه صفحه 12 هر دوجی سوری بون
یک برازی هم بو یا دیجیش هره ما بوش دیری که بو طبعا وقتش دیری که اون بیا اشارتی خوشتر اجی بله کامپا دومیز آن پنابریا ما دیگه پروبلمی ویجی هنه يعني في ام ويش جداكن يعني مثلا ها كنترول وجه اولهي براستي ازوا كس وحتى وقت جواد جي ام رازينه يعني حسانيه اف آلين اولهي دن ما ازنا مجاملت كم خدي جوان اطرسم يعني راستي بالوي دنجم بكن يعني بهترج مرا حسانت كان رحتت كان يعني جارنا اف حاكم من هنا السيميلي وادرا وصد كانن بيجن من أزبر برسياري كمالات جواكية بارتي ما بيعطي بهتر خلق خول مد جريجي أم جوا جرسبي جيتين ناس كرين يعني طبعا أزو تشاربين جوالي خانة حميا جواك بسنده دائما هوالي من فيها هج مقدرتن هج مرمترن راستي حتى وقت مالبات وقت كسايتي جارنا بيجي بابو بخدي حكم أم الخودن أم وحكم الونادن حكم إخوة أم هندك تردن يعني راستي أجوار شاهدن بیا تدید اف سازی دین اف دزگه دی وگیو انه و راستی کمانیش دلت کن یعنی کمانی اوت کن یعنی و باور بگه از حاضر یعنی ممکنه یک بجمانه مواد فاسد وزعانه از حاضر ای اسایشی وصل سر خوکر برخدا یعنی گو از ساخ و صبح اف مواده ها پیش موهاتنه و که انوی مسئولیان به مواد پیس دانه سوریا طبعا جدل خوارنك بيسي يعني او نيسكو نوكو او تشتبون حتى وجه خرابونه كي تذهبوا بيش مفا راوستان وقبول جينك كهرباء ماشي وكهرباء اجتماعية اللي تشتا هيفيا يو انيفا راستي هما يكجار تستخوش بردانا آلگي معاش استازا ندانه حتى بار او آف قدكرن دبستان راوستان دن پروبلمش دلجی هنه یعنی ها مثلا مولدا كهرباء نزانم خورتك وصا بينماتج و اردو ازمانه حميا بينمات سر تلفزيون راجع عندنا تشد بيجي بحساب کس ناکی و خودکی یعنی تی بیرام پاربو پیراربو بلکه 400 براده و خساله و تلفزیون همه دقیقی داشتین و گوته و وصا میگیوشی نحرکی یعنی او نبی طبعا امشي مسؤوليه وانا يعني بمسؤوليه ماشي يعني امشي ريفر بريدك يعني هرد خوشيتي دهنا وهما هر نخوشيتي ده هرد مينه انه ام بدرجه هكينه باور بيا خانيه قال جماعه يعني كامبا دوميس نها دو 4000 و500 سياره كامبا دوميس هر شفت الكامبا دوميس دلی مال خود راوستین بله برزیشیا گوتنی خواهد داویه که وقتی من نما اوی وره گرتن کرماته بله از اما یا داویه بیجم ادمینه انو جه ما ولات می رمتا ماجی گنده می یعنی نهارخ من دیرک سری هر تشتیه طبعا طبقه بریا دیریه و سپاس بله برز دکتر گوتنی تای داویه بس چند ثانیه مهیا کرم که سپاس دکم براستی گره یا متینا گجن یا اما وقتی گو بس وقتی گو تبواره کی نشتمانی تب آخره هر تمش کی خلاص معاطة الآلية ديالي برين هاج ده جارة اسكت ما في بروجرام بده يك هنا كي بيجن ولا تبيكير هنا كي بانكسر هنا كي هذا كرد نجها وي آستي جو انه نشتمانيا ملطي كرد بزيني وقتی نشتمانی تلهیزه که به دیجی هیزه که به ایزن عملیاً تن نشتمانی نخواست تن نتو تا پارتیتی کر ایرو تبویت نبی ملیون کنی هرما کردستانی درکتیه روجاوای کردستانی درکتیه دموگرافیا کردستانی مایا بیش صدی چه به البجارتنا به چه بی ریوبریک مایا چه قارخنی ملی هنا و چه قاسی شاشتیه هنا و چه قاسی ام ایمانی به ام دموکراتیه و ام کلجی ناینن ابری ببری هری ایزن هبونا کردا نمالوی داری وقتی گفتم تکلیه پبر نکن یادی اکر میزازانم دریش کر از یه خف نکن نه ثانیه تمام دبن نکارن ادی بسرکنش بوید بجو قصورا منیره نسلاب و ریج و تمام عرب من خیر خوش قصورا منیره بله برای بینارین هیجان برنامه ما ایرو مخابن لبر زو قدیه اموسا بیجن حتی برنامه کی دن هم بمینت خیر و خوشیه دا و گلک سپاس با میوانی ما
و سپاس بو بشتارا و سپاس بو نوروز کو اوا 2 ساعته لپیش پرده دردمت کشینه سپاس شو باش. خوش